O te fifia fo e whaatalofa ma whaafeiloa i o whaalofa whaatuliba i le aga le lei o le tātou ma teisiri le langi. O na ma whaifoi o na tātou toe ulia le dei vanga o le afiafi o tātou no rei tū lai wha. Mtalia le tātou purkalame o le tauta iai whaiva o le tātou o te ruu. I le alofa ma le aga le lei o lo tātou atua. O le atua te legese lo na to sa o lo na alofa e wha malu ma aputi le soifua ma le ola. Ia wa o le ua wha e whanua whaiva o le aso i pio le tala fo i whaiva o marusina sa tofu i vai e tele. Ia wa le aso i la avsika sa pale whia ngai ma lo tātou wa tunu ua tale wha. Ia ua manatu o le ua lalafo foe. Ia ua sili fo i ma whaatili mo le ae wa le aso whai ngā ruenga o le aso tofi aso lua se furu ma le ono. O le masina lona lua o le leitau sanga tātou te ia Februari. Loa fe lua se furu ma le ono i le sāva liga fo i o le leitau sanga. Wha malo le pale, malo le whaatoa, malo fo i le ngā lulue. E le whai ngofie sairi ngā malo. E le whai ngofie fo i atunu u wālanga o atunu u i fafo mai o Samoa. Ia e fisusu ia i le tau. O le teimine nei wa malulu wa ngisi o atunu te lo Amerika, te lo matua malulu wa pe ale nei teimi. Ia, e le whaingofie la le alausu le tai au. Ma tau ia i New Zealand o le ae ma whanawhana o te lo wape na Australia o nisi o atunu ui whafuatu. Tātou te le oiloa le leipo le a le tau o lo o iai. Peitai. E le mawhaia o na sui ai ia whaasolonga mga solonga o le aso ma le aso. I whaiva fo i maise o tiute maasadia i lo tātou o te rou. Ia i la tau o e usua i ngā luenga o i la tau o e no nofo e whaile tautua tua vai ma le tautua tua lima o le tautua upu. Ia i ainga fatu ainga tausi. Ia ma le dele lava o matawhai oi. Ia e maise fo i la tau o lo o tautua i le malo. Le ngata o ngā ruenga taitainga o malo. Ia o nisi fo o tautua i ofisa. Ia e mai se fo i le tautua fo i lea afutoto. E tau wala bai tūlanga o le meriteli ma tūlanga whapena. Ia ese uma o nisi o la tautua o le tautua i lea tua. Ia malona whina ngalo. O a umala i tu ai ngā tautua. O le whawhitai i lea tua ono o lea ua to i tua apolima. O le winga o le whamatalanga o le ua o tau sila mai ia e ui o te le o mawhai o na waa ia tu i le tino. O sao whawhai mai le to te le. Ua lava whai no mera. Ma le sangi whamanu wau i lunga o tātou a la anta ma la leo. Ia mau penga ta whailangi. O lo o tau mai moa ma moli o atuaile nei poruka lame i mauta malao. O lava le na. E mo moli mai iai se la ngona le lei o se manatu fia o loo ta o tolua tahe maa tila whainga e pe upo le tunu. Ia e ta o tolua foi ia tu ia tua whangangi ula ma tu ia tua whanani utea e pe upo e whai ia tua. Ia wa foi le alofa ma le anga le lei o le tua. Ia o mawhai o na tātou tue ulia le neivanga o le fiafi. Ia whamalo whatulima le na mo o to uma. Au na le tua ele mfai ona o la loa pe so poloa se fa mtalanga e u tele ia fe ane se i fa fe lo yo to malo lava le pale malo le on sai a lo le fa totoa e ba se fo yo to tiute e le fa ngofia wa e lutia i puava ai mapu fanga lele u pu fa ele fo yo le la taua o fea o le nei so i fuanga dato te feo i solo ai ma feta lo lo ai e peye lutia loi puava ma so ua le whainga malanga. Ia malo fia fo i peau vale ma tangi vale o le soifuanga whawhita uli o fo i mai o le tino ma vanga whapena. Peye muli a o ka kou le whale mai i le kingo. Ia masa ili tonga fiti fo mai o ieli to mai. Whapitoa. Ai o le tātou fo mai sili a lea. E tātou te sulufanga i lea tua e tau alatu iana au na. O le mela le mawhai lava o na sopo loa le nei porkalame o le tauta ia e as so faiso.
ai le ia fe ane se ifa fitaia ia le pai leo le ngā ruenga pai sina o le pai ulo le ngā ruenga le tua ia i o tō whaiwai le whaingofie wha fitai le tatalo ia ele o kakalo umafo ia ngai whaiwhe au e kua i le mele te mana o iei oe maa i oe ele i le whapea a kakalo lolo whaiwhe au o tātou manatu lola ia lea o le talia e mai i le atua o le toe whafo isi o le malosi e ile si kai me o mai kakalo ai mapu o ma malo lo toi male mai fo ile le ua maliu e mane tua mai ele o le ola ma le oti oi a o whaiwhe au le ai te wanga o i se whaiwhe au o lai whero lua i ma le ola ma le o kionga rima le ai o le ola ma le oti o lai a o le atua po Iova a o ana au na whau ina mana o le tofi pe o la tau ia e tau wala mai ai ma la vaa mai ai ia le fina ngalo musui o le tua ia i e kalesia me se fo tātou e tau o whanau whaleanganga o le manatura le nā e a fuai o na sulu whanga tātou i whaiwhe au ia mai mua se whamanuianga mai ia awai pi o le whaito toa lea e tau wala mai ai maruia ia asau foi la o le kali ia ua whamanava i mga ruenga wa umai male ma le teibi de deiso i fuanga ia na paulava ai le whape ai ona ua le tali mai o le atua le ai o kali umaha e pulea me whaar kala al tamalo sa va ilo yopu me ia fot kala yopu le kuspa ia awana awina mai e Iova e ave e seina fo i Iova e wha manuina le suafa o Iova ua lava le lenga le a yopu po ua lava le sauanga le a ko inga sakpaikia le o yopu e tau mai ai e le ai e le a mai ai o e le a mai ai o e le a mai ai pai mala fai po oi lava awana awina mai e Iova e toe ave e seina e Iova ia wha manuina ai le suafa Iova ia o le whatalo wharna feo yo le tala le lei ia mis fo si utama fa le nganga sunga ia pasta fata waita ia ma le tua melody ia ma le matou fo ministry fa talo fatu le nei vanga o le fiafi ia nai matou maftanga ta fatonu ia o te ronei ia o le fainga malo fo i New Zealand ia mission community le maftanga so fa tasi fa fiangainga ia e mai se foi ia o faifi au mai au kila ni nei po ni usila fo fa talo fatu ia be se fo tatu official consular wao ia o Samoa ia au kila ni ia ma le fono fo tua le fionga le tete fono ma le lau fa talo fatu ia faifi au foi la mana ia o faifi au e le o ni usila au fa fotu e pe o Samoa au se kalia Hawaii Amerika kukuila mangua ia manisi loa ai mai se ila tau fa missionale ma sania na ma fa soa ma sia u to ina nai fo ile le couple missionaries nai Papua New Guinea ia fa talo fa tu po fe fo yo ta fa la langi le ia nai tatu wa couple missionaries sa fo fo fa ta lai ia le ta lai fa evangelia ta posa ia fa talo fa tu to fine ia sister Faye pele le nai Canada ia malo tau fo itu ai nga sa talo fatu malo fo ia leo si tau langa i le tua e lo de ngalo talo fa ia Bishop Savainaya lo le so fu mo Bishop ia per tu ai si vai na Utah talo fatu Bishop Hannah Brown Paul of Talinga na mulo ulu au matangi Hannah Brown ia male se uso le fianga matai linga pasi o le tai fono por prestene o le ainga fast Utah ya ma tau foi committee fa talo fa ma uofo lo fa tu le vanga o le fiafi ya ma to tele atalu lo nei me o ainga fast o ya no wingo matafale ma lava ya America Missouri ya Plativao ya o ina i Victorville le fianga lo matia per tua ia South California ia Tupuala ma le tausi ia pole fatua foi ia tatou watu na i Bay Area le fionga la pipetele
talofa lau pepe pale wa mai kalofa se uso ia me ana laina te vatul tu lalo ele te tau ona umi no nofto tasir me te telefono ka wanga fai masu fare kuor ia me se vo yo le tau lo malu ia le fionga manalongo ia poni ia e se fo le to fina ia ia to loa tamaseu ma le tau lo ia fa talo fatu ia I Utah sorry Alaska feel like Alaska wa ba yo to malantai my man ia me se fo I autiu tu sa bau ia ma se uso ia alo ia olo ia Roman welesi ia tato maftanga tato tu siero talo fai ia le tato maftanga ile ngata ilea ia ole fionga ia afa masanga tole foa ia ma tato fo ila lau ngata ileo pauli tali ia ma tato vaenga foi ia le malu ma uto umar ngata ileo so tama matua ia Leota Strickland fatalo fantu me se foa ia malo tuto tasi ia ngale ma uto uma taringa to luono ma tato vaenga ia me se fo yo se uso ia tamana faya langa to masanga lua dua talo fatu ya te auto malava ia me se fo se tato pitonu I Portland pola te vao ina ya auto ia male se uso le sunga le awao male faletua ia fatalo fatu male to tele de o misi te unisi o tato ainga ia au te loa Hawaii ya fata ia malo so fo mduia fata ia ambe se fo le tato fo I mata fale ina I Hawaii talo fatu I mo fo lo fatu le sofa malo o Yesu Keriso ia ma America Samoa talo fatu ia I mata fale ina I Australia Brisbane tapuala bali tato vaenga to fine Anastasia ia mai se foi o le tolo lau malo se fo mo malange ma sulua pe nai sini ia mai se uso ia mano ma uto uma fatalo fatu le lau malu ia lo tu be pone ia fatalo fatu ia ise uso ia Mr Falai o I kalo fai fa o fo no eli ia mai se foi o le fionga ia planta vao Anthony ia poteo ia masih tau maftanga malole on sai malole fa to Canberra tuilangi sani malole fa to ia matato birth o ko le mauala ia o fa talo fa na mo to tele ona matafal o lo o share fo il tato por kalame ia mai so mato New Zealand nei mai lalo Christchurch fa solo mai ina Hawke's Bay South Wellington e peseta mai to vaenga ia manisi o pito no u le maua atalo fatu be se matou I au kilani nei ia I le tama matua atalo fatu ia se wa moli ba tofu I lau ia ale fongol por kalame sorry fongol tato maftanga ia te vanga vai fale tino atalo fatu malo le soifo baua malelangi mama Toa Hendricks siata fa mo pena ma waina la message le ai lau tele I talo fai ia se uma ko siaki ai fa talo fal na mo to uma ia ma wo ma mai ma paanga ale tanto tauta ia e nivanga o le fiafi talo fa tena o to fa finena inai California ya mati ya mai se fo I o le tautonga to malantai ia fa be fo I Belinda ya mai so Anna ya Fredrickson ya to finesse ya ngingi mo to uma kalingi ya malole on sa nivanga o le fiafi talitonu wa faima to koma mai le Facebook e le skanga fa ko kala sole e umale le aso e taka tau te alu watu fo ilele ka ke siaki wa wia walanga e faia mo ka siaki update fo ie walanga o me mo saulu ngor social media sole o ka ngaka yo ke va ai le kai mo ke le rope mo moi
tali mele io fa ko foi la utala o tanga tai ka ke rua kuilunga la le eva mai e uma porkalame tau tai ai e ko sapi a maka mai sko ia i se fongo tai fo e a maka mai i se uso matua ya tula e pa faftai a maka mai nga e vai vanga uma ko ila epa oso mai kau kai ai pe fu mai rumor kau kai ai uma kau kai ai e mo ku so o aku le e vai vanga ko tala e va mai sa mo foreu mili runga ya ko o te vai tu sau foi me na tu eu ba na tu pe sau fa le vor po na tu pe sau fa ai tu po ia me foi na tu a foi o ye fa vai chole aka ke vai aku foi si wa va ve au vai foi la iska ka wa chole e ke ro la kwala o re ke le au foi live we e manga ia si ve e manga ia sa o on était ale bele ia o fai ku wa ke ia o manga ia ke te ale o ka vai ku ia o le cha jo proclame nefia oh ia o sone ele ngo sa o il fa si mala voi le loko le kongo voi vai ngala tu shua wa peko au kamaraia kuse o ke vai kunga e man nei e te mire nei a o te me tu le e mo te mo tu le o le sor fa ngata a va ku la yo ku mamau fiu e su atalo fa se uso au le lei arkamalale o ke fa inga o le la au le ngo ukala ngo ai le asolulu o le asolua o le la au e olo matangia la ka mo fonki kulisi o le tangata lea o le tangata olo matangia ku sor ka mo e ku kum monga e fiu sa vili lue mai au ka e le atalo fa fonti ya ma lo fo ya te o uso e le fengo fi upu matala ya mai se fo yo le tu langa i lo tu wai e la lango le fenga malo io ya o tato wai o wana oni tangata fa tau va ai le oni tangata to e fo te mi tato te se mo tato vai ya ai e fa tai le loto tele ya wa e tasile nei tangata ya wa matua ko le upu o wa masa e sai ngi i longa ka mali anga siona to lua siana e upu matala la lafo ia ya malo la vale to all tai ya mar fa to ya yo fo i faiva ma ya ai ola ukalanga lu ke fai soli o ka ke ile kai mire ngai le o se tala le ngala utal ka ke maula ka scroll fa ko soli wa live mai le wa fai mai mea le wa fai mai wa o mai mea le ya vai ka ko ngi ki uka ko pe yo sa o ko nga vu ile le nga se ko inga le press conference nga fi la nga yo e tau avise chef mai yo le pule al sa o ko nga ka ngaka vai je me i passe me mu se me ole asona na fi mai tau atu ia le tūlanga fa no tele ole se taimi foi ia sumaili e taua ai ona ole fiafire nei e faisi fe ono tatou wa fatatanonga ole mantu ole fiafire nei fa e vatu i foi tatou fa lo masani al tatou cover show ia tamaita ia hana e talo le lima ona se eile ole sunga por fionga fofitalai o le tatou porkalame o le ua i laufanua o Aotearoa nei o se fiafiaga fo le fiafili nei tale lima ma ua le tatou faatalitalanoaga ma le fioga le fogafetalai ia le fioga ia aua paau alo i tafua mo lipola ia ua foʻi lenei afiafi ma seʻi kakou afea kokogu o le maokafogo o Samoa ia mo le ulu ai taimi o le a faatalanoa i luga o le tautaiaʻe le fioga le fogafetalai ona sosoo ai le taoleo no le tatou faatalanoaga ma le fioga i le minista o turisi o ia foʻi o le minista
o ngaluega fa vai taimi minister o tau o fa le fa fosei ma le ango ai o le sunga tuisa mau fata Ryan ia el tao leono no do winga fa si kuku o ka ko fa tantando ka le fia fili nei ia ai o le aso na fi o ma waile va no le nei o te fa so atuai na yese va inga winga ese to tono le media sa mo a o mai tau mai ma le lalolangi o le va inga winga ese ua ta uvale ai ma avatu ese tala ma wala lo tele mo le tato media i sa moa i fafuatu ese mai i issues a oanga ale au fai media po oanga ale asi tamasia na faatino le so na nafi ia ua mai tau ina ino walua nei o fai tau kakia ia ka ko sa moa ai no fai tau i ko menia papalangi matangata le lunga o le page le fionga le minister o le vai fafo a Australia le sa malanga tua nafi le sa moa ia Penny Wong o inala no fai tau wai le ano langa lawa share i lunga ina le mena tupu le ano no i o fai ti yonga tangata mai fafo ia tu ai nganga ai si o tosi sila mai o le tangata le o POC o le tangata tonu a lea na tupu ai le fale tonu na nafi ma ua tau valea umantuai ma media o tau sila mua mai ai fōringa o le tangata leo te vatua i lunga maona lava o lo o alua tuai tau sila mai la ei mo le media nei ta maitai ma nei ali tau sila hatu e o le au cameraman la tutu mai la ua matua fomo le leo la tu la ei sila o tangata la tutu la e o le palangi la le asom le camera tau te vai tu le palangi la tu mai tua la tu ma le aloa e o ai tangata e le ni Samoa fa alo alongia now e lua issue si o ke fia fa so a ko i lo fa ngoa kele ele tangata lea mua o te fa ia le tangata lea na te va ia le media le malo te mine pese ta o e fa longo mai o oe o te fa ia le mata upula ia po ai lava le te rua tolua o le mau ke pisa aku ma ko pisa aku e fa o nga le ma fau le lei mala e o tatou e o le anga o ko wa o ma ko nga e ma tau te le pisa atu ona o se loto e le anga po se tau mui po se tau fa le anga o le va ainga nga e ko ke representing ai Samoa o le va ainga o ma le na mo tatou wa leva lana ta pisa atu wa leva na ta pisa atu wa ta tau na fai se tau fuafuanga ai me se o le fo ko se fo i lave ia nga ngai o anga me ai nga fai kai mo HRPP me ai mana tua o to o le o sui le fainga malo o le fainga malo le wakungi o le fainga malo o suinga ai sila o to ila e fai mo le tangata le o ko sila mai anu ko mara biki afu male o fu ava popo o le short ma o anga ia pe ana o fai atu i foi a o sa mo foi mo malanga i sa mo te mo sisinga fu a mai si felo inga sa mato felo ai foi e o fatasi le media e rua ko mare short foi le nga ka e fa ari o nga vai va tu fa fonga le tu a o ko si da sila nga makua e ko si sila e kaka o lo na ulu e le selua o na folinga e pe fato a mai a ona faisa na lafo alua tu male miti afu o va ainga ia o i e sila i sa mo i ko ke loi o le va ai ma wala lo o la fa fia poto tu loa lenga foi o le tala no fa pe o ia o leva ole ku ai nga mentality ko ngua le jau te tau mo fai e tineia o le ale tineia ave ese masa mo le tu ai nga mentality le o ia makua e failanga Newsline who cares o mafuanga le ona matua a vatua la ulu i mala utu ua laloa wa kakau wa o nga matua lifi le o sila ia ila fionga le palemia wa a vatua i tonu le mafaufau lea me momuanga langa sa le kakau nga kalia ia ko inga ofu o ele ke va ia le media malo sa le kakau e kalia e ke le popole pe se kanga makua pe se ono se who cares
kasi ala kala su fe fa le mai o lava a ele su fe mai o lava ma e fio fe mai o lava ele ai la ele ma fa inga sa fa ko i a fa fika uri ko leo o le esco o benga sa ka fa leo ile amatanga enforce la ko po security nga ye enforce la do tu la fono mena o upo masania ilo tato watu e sili le pui ngai lo lea ia wala le o makanga le o matanga talu fo ile fa kamala o ele we ku mat kai mi ngai va ile media malo to inga issue so pe ngai ka wa for fo ya o ku dia ko mo e tu lo la ngai le sia nga ka ko vango ai e yai time e yai moment e avatu e fa tanga ile tua e ke shine mai ai i lo la kari kongunga o kai mi kongunga le nga testai o pesca o er kamare le lo botia o i sa testai o po ile ke ro fire nga ruenga pe ke fa maongi wai la ngai mafainga ka le nga mo ai o ka le muri o ka ko ke soifua ma feola le o langa ngai soifuanga e allow le me le mistake ai koe kalia fo ia ka ko le me ka o le fa mangalo pe afa pe o se me nga e fai le malo o ngolo ko muri vadea o le lana a leo le vanole ne e te tauna o se come back mo oi ka kauga makua e va ai ko ma e sila lele o le sia mea faingata o le ua faiva e se lo pepe o le ale winga o fa matalanga o ko sila e le nga a faifa o ko ku fangua i lumor ka ko pale mia o le malu le fionga le pale mia ia o ko ai se yo ko kau fa kamari fo yo le ua faiva ese lo pepe o le ua fio aku le mingiska o le vai fafo Australia o le fisiri e fiko ko nga ia Australia ma Samoa kuno ka ko wo i mor ka ma ainga ma mor fai ka wa fai ma kulanga ole e pale fia nga atala no i me ta o malo yes a ka ko wo i ka ma ainga ma kulanga fa penga ele fia nga i se manguao ma se pau kuno o le winga leo te tau fai atu. O lo tau ai mama wa vero ko loko leanga maro ko feika ile fionga de pale mia onga o kau mo mori mai o le loko ki nga o ko inga o kuila epa. O tau atu ai ma soli tu. Ma tau le ma fau ko kongu. A o lale fa fia ngai senga ula. Ya wa vai o fo ringa ke lo kumoi. Fa iloa mai lau pupula fa iloa mai lo la fa iloa mai le o kia fa le o lo ulu e fa iloa mai uma yau me fai tu lo wa le ngana i to e mai a fa ina e lo ar tangata e fa ina e lo foi ma me lo fai lumo o tangata kuno e se vai ei o le me mua na i la tilo no fa ia i langa saka ka unga sili le pui ai lo konfikia au ko vai ye ngo fo o male au laiki ala we cha pipi o male le ngak vai a makai le ko inga le so o ko i mala kiki le u mai le mike po le kau kala nga ia e fesiri nga ia a u pe yo ia le u mike so o ko i male fa finge na le lesi tanga talna tulo ia u ko geila o le melen to wa to fai na tau atu e whaaleanga, na tau planninga le leile mea lea ai whapae le ka e kuloua whapae lea. Ia o le ala sa tau mea na maua mai ai. O le fesili le nga, o le a sau mea nga maua mai ai pio si oa. Kere ka ua sofa mkailinga ranga ka valea ai ka ko uu isa ka ua. O le a sau mea nga maua mai lau mea lea. Ia, o le ave leo i fafo. E pala le maa ai le pala le kala. O kau vale ai la kuila e pali melenga e sau whapa. O kau vale ai le poa da le iungi e Samoa. Na ua matua ta o maua la loina ma kau vale ai lau New Zealand. E al tala le na. Na uafe mai la ia lea. Leanga o le alofanga lea le tau te whao ngaina ma le observer. O to umaia. Tau te whaonga ina le tātou anava masani wha mai o le sao lo tonga o le tustala. O le angava lea male mangulau ki lea. Le ko ke whi alo whai ke lea ai. Ma avea ma o tau alo whanga e tali poponi ai lo tau ola le mawhauwhau. E fia ke le observer i le mea lea. Le wan waku ai moe.
mana tua mai fo I tatou le autusi tala tulo tulo wa fa malulu ya ila tau lo tau tata mo le ala e tau mafai uphold ma si itia ma fa mausali tu langa ma malu le tustala e yai ka ko sa olokonga ai e yai le va kapuia e le ma fai nga so po le anga o mea I o freedom o le press o mea na fa vai atu ya tunu I fafo so nga o le palangi ya la ma fai o nga ia o la inga fa le tua o ia le apa lainga o le mea lea a o Samoa so le e makau mea uma I le va fea lo I ma le fa alo e oe la na no fai atu na fa ali le ma fa ko inga lea I o nga la o I e yei lo tari tonunga a nga ka o fiere le va ia le media ale malo ma ta o fiere tauna entai to tonu ma fa kanga ko e le hei fo se mea ka ko ki popole hei fo ia mea alanga fo ilanga fo o lango fo ile HRPP fo la ma kwa fia wa o la ko kama ia le wa fa sawa ko to te sila fia o to le au tustala a wona ngalo le upu le tunu o le lango mate tasi na te fa le anga ina le suwa u manongi ato wa fa le anga u mai nga ko inga la ko suwa u manga ya a ko nga yengi fe siri ya ko nga ka u malongo le lei maka u le leia sa o to ta penatu ai peitai ua matua le ai a to se me o faia karuro ko fa kanga mo le tu ai ngata e al watu se I failo na vai malona le mafau tu lo lava ele ai when it comes to the fresh pole freedom of expression tato pole press freedom e la walunga le fa alo mal va fero lo awangi ngalo le menga ioe le ai ele se va fero lo I ma se fa alo lo le ka ukarasa o le poki se me sa o le ai o le va fe alo I ma le ava fata a umanga e fesili ko o le ava ngoa se ikali mai le fionga I le mingiska nga lainga e arua ku mangei mau ngasu ke arua ku moi a fai le fa maliina fa dali le lei se ia uma le lei mai lena lenga kongwa ya breaking news le usau as o live atu tatou proclame ya le kuri fa le ku mau ya le nei tanga topio sio suspended from future government press conferences ma ila tatou ye o ko sila sa mo ofu ko ngu ya le nga o fia mele fa tanonga la mo to sila tu mi kia fu mar short oka se ku ai nga ka I makua ai le ku kusa kulo e le tau po ia fo ini tala tu lo war fa fo mai le tu lo le nga o le uti tala noa o le matou feel this is o le matou va nga le ele fa pela a alu ku kala loa ma fa le ma fau o na matou o tu le midi la yo sia ka ko wa mio e kusa fo ipo ka ko o le poulo nga fa o upu fai o malo o wal fa ke mo kalasi ele u fiufia manu ngase pe a saud fa vale kupu kongor ka ko lava media bolevan tau no faise to fo fuanga o to wi le media Samoa ia male joas ka ko faise ko fo fuanga se ka kirkiro pe fai o le sikala le ko inga kanga ka le joas Samoa o le sikala se tato va vai pe faise polas fo fuanga o ko fai ai le nga wata u valea u matuai nga tula I lunga ma ko ngfo Samoa o le menga ngopu o le mele sa tupu o tele iai ala sa iai yo kalinga mo maka kongu yo tulo le winga o fa matalanga o lana iai ma to fo iso upu na iai tonu o le mele sa tupu ngang ko fa fonga uma Samoa nga uma failanga fesili le 5 milion fo le la kapi le ai uva le ai kuila e par kai miringa nga fesili le menga o lea la ua uma o na faa mala malama ele mingiska o vai fafo Penny Wong ua manino la au o fala ele ai se ai ya ale yungi la kapia sa mo kulo le poat ele ai se la ko fe au po sa la ko ya ile 5 milion ale nga ka ofi el par mia malanga fainga malo ele se la ko fe au
le ua manino na tali iai le fionga le minister le vai fafo Australia mfai mai o le 5 le milionga e pule ai le ua whaamaku mai government to government o le lai le umakunga kari ai koe o su fai mai e le ko ke whaafonga le whai atu iai e le tau le mau o ai nga ia e kau whaakongo ko le palemia e tau whautua te le palemia e whaakari o ngosai a walu whaasolo antoa o le mea na le whai atu le na fuai na li fo iai le leo na li fo le iai o le leo fo lea e va ia le palemia na li fo le leo peo si uso ia junior na li fo e musu iai langa la o sa ngo mai le palemia whaakali o ngosai se umankali aku le whawhinge kuro le whiongan mingiska ai musu o tu iai junior ai whaasanga e le ula lea na iai lana na iai lisi ata na oska se tui whairunga le e ia kakanga waku ngai whaasanga iai tangata maona matana ua na na whaasanga ia junior mawhai iai e le ai ia le lato na iai le ata na e whaasanga iai ma peye e whaali ia ngai le malu le malo le lato na julunga fu yesu el tauta ia e maua umame ia nga lato le iai o le leo e musu iai fa mole kau fa ngar ma fau ma faali winga fo ie tau o loa ma winga le tonua o tau tisi la mai o ko vai popular kaka le musu o ti ai le mador malo ai la na fa tala na fa sanga o ke gier ma fa sanga o ke gier mador malo fo me ele o se media le so fe au ma ko le media ma ko kuskala ele ngi me ka leo o ko vai ka ko ye le la na ma fu ai loa wala langa wa leo kele manga ku ola la ngo fa pisa o me o lai fai facilities le la na ma fu ai na fai atu loa ia le e ave ai ku ilunga o le fa matalanga ila tu uma sai ai na tu ilunga atol no fo pa ko sila sa mo le ma fu ma le ko tu ilunga ko no fo ia le na laina mai lo ma leo e va tu ave fa fo lenga ia mada tua mai o le winga le tau wha amatala atu e ese low freedom of speech ma mene i o press freedom e ese ar kako sa olo konga wha akusikala ese le mo le mafau e ese mea ngai lua e ke le alaku e vakungi o wha ali i ma momori aku se ika o sesi lai maa ngai a whainga kele ngi au fesili le vaenga le an that's good ai e ongo sai se kari mai fesili ma fai fa kamali ela e benga le ngai de pe ko ma wo lunga pila o so i mari le si mele ai fa longa tu ai mai tato ye fa yer nga ai lo ai matu ai mai wa suka stress depress high blood pressure la ngor mele le ku pungar fai meika nga al fai meika mele la fai ia nga ke ala a fai nga ma nga yang ia fesili nga ela ku ma oi ia ka penga le fesili ole me wotupu wa fai meika la nga foi nga ela ko so sofa ma ela ko fa ali ro fie ma ka ukia au ela tu lai o wale pa la po mu fa ia bela na jupu le usa fa sisilanga ia wa e join le vaenga la po fo ile le observer stay ne vino ma reta e po marieta ia nga la bo wa join le vaenga na o vaenga la ku mai fafo io ia o te lagona fo io leo le mata i fo i sia vaenga tau fa le nga wa o ku le mele tel tonu mai ia o leo le fa nga fo le news line na o tau fa le nga ka fa le nga karsia ia e mo nga ka e o kengia ku ma fa sa o ku le malo ai o fa ma wala lo ma fa ko ese karsia ai longa ko mo nga ka fa penga e te lo mele la fai la tu matai na o po mususu me fa la ka wai mai ya ele se me pula i fu i to inga me pa wana o le vaenga i to tu walalo ma to tu walalo tu pe fa mole ta to ie va ia le press le media le malo ku salava pe le itofia ele ipale mai sesi o le tu walalo se fa mole ku ier ko
whaai tū au, malo tau whaai longa tangata. Ai whaifa leilo tō ngā ruenga, ai loa e le whe kaui la ei. Ma o la ua le tu alalo fo i tu lou a le whafonga mea whainga malo. Kasi le wahenga ka ua. Wata tau na matua strict, ma matua wha ma oti le lei i le tūlanga wha ma maluina. Le whainga o la ei e koe sodia koe leanga o fōlinga ia. You are the face o Samoa. Faces le o Samoa i le laro langi a koe fōlinga ia o lau kuskala. Leanga wa ele o koe wa uma so nga ele i live ngi me o le uwaka ko live. Ko ula le me o whakarangoa fu ile nga ku ma kaimi nga o lekio. Nga o lekio ele ingi camera. Ia pule ko hale o e awhi o ngi ofu nga e whai popo ai pe nga e wha afua. Nga e aluala ia ko pe nga mea. Ele i loa ele laro langi o kaimi ngi. E ua vese po mea uma. Ua sila. Nga o nga kulo ua re whafonga. Nga o nga varu o lo puisu. I loa mai ele laro langi. Oi, o le la tau te atu I luma o le afionga le pale mia. Ia whaingi kou ofu le lei. Whaingi kou, mai e paula o mata upu o kereka kai o kua vangoa I whainga kungor ka komedia I sa moku loa. Pe whether you like it or not. Malia mai, leanga o kou o fōlinga o kako uma. A whaila le kau ke kam whai e promote le kūrisi. Ka le ongo saule le mingis kau kūrisi I lunga o kako polkalami. A whaila o le kau ke koe promote Samoa. The heart of the Polynesian. Beautiful island of Upolu and Savai. A wonderful. O whoringa ia le kau ke whaia, le kau ke promotinga. O ai le kūrisi a whiarua kui Samoa. E rongo inga pawarkara kūrisi a wo. O ai ngā uku mea la whai. Iyo. E promote ku Samoa ai vai mai kūrisi whoringa ia ma o leo media makangaka ia whape mai. Wo. Ia de aila. Ka fiolai o kuinga ko mea la fai ngai va I nga uku mea la ka kubo nge fai Samoa va I tatou ia ai a sila mai e fai ole au le lei e ke fai aku foi beautiful is back I like au le lei pe o asiata e vai la ia e re ka sir ku disi e vai o mai o mar ku disi maron ko ro man la fanga o ma ku tatou maraloga a foi mai fa felo ia le tamaita ia hana mai le cover shore fa ti al tatou fa pitoa mai tatou vai low life insure vai o ka pokala me ele insure nga oi tatou maraloga a foi mai fa ti al tatou cover shore ia ma tatou watu fa felo ile fionga fo fitelai ia me so ka fa dai no pokala. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our whala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business or community project. Built to handle the sun, salt and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your #1 choice.
Dai bolo batile ua Joyce football 5 minuto jalo le tula lima jale lima ia fa feilo ile fionga for lai o bota fono Samoa ia i rungo tato por club pero foi atu foi mai malolonga ka ko ko ya sirka ko ensure va ai si vevesi ai kupu pe fa le kongu ia ai o mai good boy ua ngalo nga fai tato insurance fa talo fatu ia welcome back Hannah. Ia i rungo le tato proklame wa kele le mauhana i ka ko a ia o te lo hana pito i le titi ia lea i rungo le proklame tato cover show ia o le sui o le tato company insure malo se fu mi malo se fu alo to fa siata ia mai lo waso hana jajele yo ia mai lo waso ia o le fo wa fa si for neva ia so le stofi le nei ia mai nga ruanga fai me so wa inga ia le fai asipisi o le aso ba vi ia le iwo le koe ki uman ngai vai aso i uman ue le se mea tupu. Malo whaftai. Ia la tau ta... Ia se ambenga se ka update ana o le... O tangata ia na so ta iatu mai rungo le tatu por kalame. Ia ua fai se tautala ia o afu ini vaenga o le na so ta iatu. We're not going to mention their names, but generally, what are some of the main reasons for ina so ta iatu ma... so ne tatu cover show. Tele ia e to atele la vai la to so ta ia to fat saule insurance to atele la to ia e na so ta ia to ona faina le sa ia insurance na ia mo ai ma mai le tala le ma fai ona la to mai tu mau so pe le main thing anga e facilitate ngata po ia se so ani mawa ilato, but it's been very interesting to see how many people we've been able to help in the past 2 weeks. Faftai le imole ne yava no sawe fo ilunga nei fa ilo atule mato au nanga ia mawa fai fo ina na so ani tatu tangata sa mo te loa na mo na o iloa o emana o mia le tato community ia le insurance au te le iloa matua emana o mia tele la vai tato yeah so ole ko kele ia ka ngaka le wo so ka e mela ko e fia faingi la ko insurance ko kele fo ia ka ngaka ia wa ia la ko insurance ka mingi le mo fainga so soangi ma ko e cover so ma no fa tai ele tau pate fo o se tai mi mo le o te le tanga te sa mo o ma fai ona fa so atu ma so te atu e ala la tala no ai nei o tanto tanga ta batu la fa pena e inga ka fa fika uri e inga ka le tala no ma tu la fa pena ia o tanga ta sa mo uma ia le o tala no ia e se la o fia la to fa so mai e fia mana o ala to ia malama o te loa whaftai fo ia o ia le li ono le leo le ngangana Samoa o le matua ia mana onga ia mawhai ona malamalama o mai lato i le mea la iai wai isi tangata na mato ngā mako meet malako whai mai lawa iai lako insurance lawa they already have insurance in place but ngā whai mai la i lako ele lo la ko pole ale la ko insurance like ngale lo ala ye insurance ale lo po a me ala ka vai so langa ma fang so angi ma ko so e pole ala ko policy le ye e fo isi tangata le wa mato ngama ko ka ngama ko ku wai pele provider le ye le sui ese mai ngale lo ma ko le okay ala ko policy le ye kaningi so ole manager vanga le wa e so no ia lo no winga a fa pe fa te inga la o le insure la we fa le tupi il bank ai fa pe la tafia mana o lo le wo ka kala ngoa wo manga ya kele ngai ko fo I policies mana ia wo ka kopia lo me manga e mo lunga e pe for por le payment ia aka sui atula e me fa ina fa so mai le process le fa fe na fa sui ngale so ele document esaingi ele tangata le ungale policy e fatanga ai matu so e poleale mele e lang policy poleale mele kavai inga ia a fa pela o fi manga unga ia sui mai is a provider fili mako le molako
ia o ngā apalai lea o mākou i le provider ngā, ia o ngā cancel la i o le lako insurance la i le... Ai handover pēr. Ia, ai ku umaya i mākou. Pe a whaile whina ngalo e le tangata, a whaapea e su e mākou le policy, a whaapea su e mākou le policy, lai au ke ia mō oe. Ele se mea la a move ai fu e mātou i le tangata pe a whai o lai au ke ia lang policy, lai au ke i le mea lai kokongi, lai au ke i fu i le kawa e mau e ngai. Au te lo leo ngā fo o seu ngā luenga. Wa te lei matua i ngā mai ese wa i roa i tangata. Ia. I waranga ke o vaenga i a where tau fisisiri. Ia, e ke le lava fisili kau mai o le tino e fisili o ngai malamalama, o e fia malamalama. E mga o mia le malamalama i maile e mawariki ngō wa a o le kai me claim e le kupe e maua ko lai se si mai ke le i wha maongi ngā ka o mai ia e iei le wha le kongo e kupu ai le kai me claim e le kupe. Oh. Yeah. So whaapea la e o kai mele apala iei a whaak fisili ka o mai. A whaapea la o ele ile suka e ke whewhe ka o mai. A whaapea o kai me clay mai a e ke le i wha maongi ka o mai e ilo suka ia e whaale kongu le kai me clay mai lo kupe. E se tahu o le information le e se tahu o te lo information le wa sau noa iei ia le tumaitai po la fine ana. Longo winga a whaapea mai o le wa tulo o le ua tanau nau nei ma ai e le ka ua koko morunga ia por suka por factu mai factu por sina fa ai o le maliu lalo o winga ai ka ai mo so su enga ma fa mauni mai ai fa pe na so le factu por le lava ale le i fa i roina temina sai nai benga sengi ele o ngara i fa le kongo e fa le ton me ala mana mi ai le fa maoni male tsa o le mai le ai wa le fa pe ka o mai ya ulo mai le ai nga o la ya ka la iska le it's a confidential thing. Manaya tele o intato specials o le ngala tala o ani na specials o alu le nei taimi ia to fa manatu fo tato packages wa o ke rol kai me ke sa wedunga i o le fasilia le la walunga mai tangata ia o ala tato policies na iai ia o fo ni fa pito o lo iai ia matulanga o insurance fa mun ia fa taimel fa fasili fa taimel fasili le wa ui lo wa ia le me tifia tala no atuai so ia tangata o mai te mātou la ia lato insurance i si providers. E whai tangata na o mai ele e insurance i le insurance will put in place. O lai whaapea la ko a whaapea e mawalunga le kawa le kawanga mawalunga i la ia mat kukongi. Ia tangata o mwhai ono mātou sosoani ai mo keike i la ko i le wa ai a koe e ke le whamangianga e mawa e iki le kupe e pei But like I said before, e leo kusa ese aka malako mga ongo ese aka malako mame kupe mawhainga afford lako. So e fuafua lava lai le financial situation o kangaka. Po lea se budget lai ai mga o lako a whape if you mga o pei le lua se furu ka la i le vaiaso, po le ka i lua vaiaso, e le lau client angangafi, i lau client angangafi nga we were able to put in place something for her, o le lua se furu lima ka la, i le se lau afi. So that's 25 every week. So like kiki. A olanga whamangianga nga e maua o le se lau afi. Oi. Yeah, so ia nei tangata ia pe a whaapela nga o le okay ia o le managing o lo soifua malolo inga wa e isi o whaanga le a whaapea kangakala e kau mawhakapa ama kau mawhai le pia ia e whaawhinga ka e o ngai kele a kule risk o ngai ia e mawai mai male maliu. Okay, o ilan tato whapitoa. Nei taimi fo i tato insua e ono mana ia fo i mona i tato tangata Samoa whamone hana? Like I said, e fuafua ile kupele mga kupele maua. Kupele mga oir kangaka. E maua fo i lale insua tangata le se ngaruenga ia wau keiro lai mo se ngā pengifiki fo i lele. E okay fo i kamanga? Ia, so a whaapea o leia ia se
se vai ngā tupe o e lai maua. If you're whinangalo e whaiso insurance, okay, yeah. As long as you can pay it, it's, yeah, e mawhai ngā ku ngā whailo insurance. Ka inga la, o le no a matane, o silo tovatua, o le no a matane la o insua, waru la o pei me, waru la o kongkonginga, ia wo, waru wo ki fasoa, te inga, ia wo manatulua la le ataofi, ai ko sa pe waru le koru kausanga karun kongkong. Ia nga kaofi la pe foringa mai lai nga mawalunga kava sa yai. Ai te ualu o maris tausanga o te la tutoe ai ko assess foi la assess mai la bo ina mai foi nai o le kaki ko maua le mawalunga sa mua. Okay. Fa mole. Yeah. So ole okay le lo pe lo uma e kangaka ia le mele ale insurance kusa ole alwalu lunga o kausanga ia ala ko fo ile lunga male pe mengia but ole ngaluenga mako kusa so afa pera wa makau pe mengi ai alwalu lunga le kawa le laval faso e mafayonga ko review lo pe mengi e ku mai la lo kau inga e mafayonga nga e mafaya le kanga ka no vinga la rules fatita inga o fatia o le mafaya lusu lima kai fa kai yele ro lima lenga e mai ai sia client lenga sengi ngafi lo la sina client fa pe mai hana wa lusi la nga duenga de ka su senga duenga ai wa ngal peng fikir mele o mawa em fainga ku mai la rules fuka la va ya spesu lima kala e on fa tu pun mena e mafaya na file mena wa fa pele wa fa mai sfulu pes ile sfulu makala langa budget em fa yonga ko so ka e ma ko mai file review langa policy e ku lai lalo le amount o langa cover inga ia fit within their budget wa vili tu pele stala tu o so ta ia tia o se tanga ta fo ile ia lo se fale ma ia lo se fale mai e nana o tfisilia tu cases ia wa ia kanga ka tu el tanga tataluna sau ele ia lua ia sanga fo mai ma fo ai fa fela ko inga fisilia pe mfai ona tali fa pena ia e mafai ala afa pela le oi lo nga ia nyonga ma ia yaide ile kaminge kusa e mafai nga apalai afa pela mga omia mai le provider le apalai ma ko ia nga medical records ia e so ka isa wala ko ile fale mai afa pela le o se fale mai ia advice la ia kanga kalia e alu e vai fo mai inga e mafai nga file process mo langa insurance e ai se o fisi fai ta o la ia wa e ai se tu ai nga mai ele mafai ia cover ko insure fatu ai se tu ai nga se o nga pe e mafai eu nga fa pe o kala kuroa mo wa nga pe o ia fa marurua ko ele mafai nga kavala nga dei ro pe umaro e o kiro kai ele ai se e tele la vai options la ia e o foi nei tangata ia e mawale mai fatu mawale suka mawale koko mawalunga kusoka ngaka ia le mafai nga mawala ko le standard life insurance e ia options e mafai nga guarantee e la ko e mawale life insurance ole certify ole life insurance ia pe umaro mo maliu o te lono ofisilia fo vai ngale mo ai o ia o ka ngalo fo ila kadinga nga fai mai fento fa mana tula ngale to si ole ase va ve ono maliu loa io bo ki ronga isi ka ngaka pie ka fa mo ku pe ia wale o lo fika ku sa mo e fa mo ku pe le so so ngi maliu ole ase va ve o maliu fa ka inga pe maliu la so nga fua ole ase o va ve fa ka amilo ai fa inga pe pale a prove to ia auto ono release lo se le tai mo le fasili ile au nanga ia le cover show e au ngaia ma tole le eu se stress ile ma fa le tangata so afa pela le wa emaliu e prove e vili mai lo le wa maliu
within 24 to 48 hours i le lua whai le fast food ma le valu i tū la e pei mua kua le lump sum like kiki o le kupe e waku inga ia awanga i seka mi whaanga le kau mawhawhai po where se mea la amai le kupe e whai ai ia ngi mea o lo mga o mea kaimi ngai ai amai lo la le pepa maliu lo confirm mai pe amai le pepa maliu i le whale maliu pe amai ia se kala i le fo mai po se kusi le whaiwhi awe whailo mai ai la ua maliu ia la ko ngā pe Sau atono le ui sole. Ole tupe. Ai tau te sira fiala Samoa, ono le taimi, ole leila lea ole tu inga insurance e pū lea e tama whanau Samoa. Wa fo ia malama fo ile pūle, male au whai ngā ruenga i le tu inga situations o tatou. Ia ono le taimi hana wa fa au pe au ki por ko sa foi hana versole ai ono le tatou taimi. Information zo mana wa vatu lunga e tau te meli ma tau vili ma text au ki vili ma kaminga o le on air ia hana. O le tatou whapito fo ile le sa fai. Sia i fai sau ngoanga ua mangu ia isis. $300 voucher. Iyo e, whaftai lava, ia i lato uma lava na apalai mai mo le lato insurance. Ai whamalulu atu e le mua umani waa. O le ala announce atu le tato malo. Ai whamanu mo le te sawe i le ofisa. Sawe i le ofisa o Asiata e watu ai ia lo voucher. So our winner for our voucher is Loleta Pacifica. Yeah, so le wa e malo i le voucher le atolu se lau sala al pack and save. O le ala se whamonianga e sa wai Loleta ke wako ku mengi Loleta se koruka e. Ana e te tauna sau Loleta masana ID po le turang hapena? Yeah, e te tauna e su mai malo ID e whailoa i Asiata o Loleta Pacifica. Yeah, watu ai lo voucher pea e su mai. Yeah, ma lo fa te teli. Any final words hana ele fa mai ina ta fa tanong? Yeah, o te whaftai atu lava i le mamalua sa mo lo mai mo mai le Neipo Kalame o maua mai Neipo Kalame nea fiafi whaftai lava le mai mo mai. I also just want to acknowledge my team at Covershaw. Shout out to my amazing CEO, Jason Vinu, our team, Nikki, Liz, Pam, the Bird Tupu. You guys are the best. Olai ngalulue whaatasi mga lulue malosia lau team I oi Covershaw ina ia watuina se service whaamalia ina I tauwhina ngalo. But yeah, I just want to thank you everyone that's watching the show right now. Ya mole atu olo whaanga ia umatua, masisi o grandpa ia alutua Pineru. Ya mo ainga umalawa I Samoa, Australia, whaapia whaine I New Zealand. Whaftai lawa mai mua mai, whaftai mola ua wanoa. Whaftai hana le lei tele hana le wha Samoa. Ia au matuatu o telefo o tau ie, tau te sirisiri mai. Ia o le Covershaw, no mera nautu natu lumo le tatu screen, tau te sirisiri ie. Ia vili mafisori tai. O isi o mafisiri e kele mai au ko mengi, fesili ai. Fesili mai ai, ile no mera nautu natu lumo. Tatu fulai vasi fau. Ia. Whamnere tua te taimi malfai ukon le vasu tatu manolonga. Foi mai. Whawhira ila whionga fof te lai. Ia, le whionga o pau, pola. Ia, ma le sunga le ataua I lunga o le tātou Porkalame nei vanga o le fiafi. O le Os Pacific Funerals na whaawai ina le tasi le awhi iwa se lau I wha Sydney, wha mawina o le luai au unanga o le whale maliu Samoa ma le Pasifika, o whaawai ina I Australia. O lea ma mia sa o loto e tama whanau lawa Samoa. Ua silia ma le tolu sultau sanga o lana tautua wha mama a venga mo tātou tangata. Ua tele leanga waa il wha afuaina o lau aunanga, ma ua matua fo ile iloa le tautua. Mātou te mawhai lawa o na mātou malanga atu I maota malawa so se taimi wha atala noa ina mta upu uma I ta pena ia ilwhai ngā malanga, mo le ua wala au ia ili atua. E ave sea ili atua tu vale mane le mautonu a inga wha noa noa, e le a wha ina po le hali taimi. E tā ua I mātou tātou tūmanga nuu malu, ma olana anawa tau ave lava lea. Dignity of traditions is our service. E tau tua le luas fulfai tū la ili fitu a solwa yaso, mātou te ngalu lua tu samfina ngalo mana onga o ainga, ai leo so mātou manao. Mo le fia malama lama atili o na sila mwhai tau malama lama lea ili mātou tū lau whamtalanga le website www.ospacificfunerals.com.au po le telefongi le tatongia tasi tolu se lau, walu ono, fitu o.
le national o lua fitu lua lua fitu fitu whāwalu tolu. O le mātou telefoni whiawiai o whaali mo o tolu tasi wha iwa lua. Ma fesili mo rata maitai pule na omi masina mua. Mana tua na ile tautua le All Pacific Funerals Australia lo fale maliwe le moe ai tautua ina o ile alofa malfa ma avenga. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business or community project. Built to handle the sun, salt and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your number one choice. O le All Pacific Funerals na whaavaina le tasi le afe iwa se lau i wha Sydney, wha mawina o le lua i au unanga o le whale maliwa Samoa ma le Pasifika, o whaavaina i Australia. O lea ma u mia sa oloto e tama whanau lawa Samoa. O stilia ma le tolu sultau sanga o lana tautua wha mama avenga mo tātou tangata, o tele langa waa il wha afoina o le au unanga, ma u matua fo ile iloa le tautua. Mātou te mawhai lava o na mātou malanga atu i maota malawa e so se taimi e whaatala noa ina mta upu uma i ta pena i eilwhai ngā malanga, mo le ua wala au i eili atua. E ave se eili atua tu vale mane le mautonu a inga whaanoa noa, e le a whaina po le hale taimi. E tā ua i mātou o tātou tūmanga nua malu, ma olana anawa tau ave lava lea. Dignity of traditions is our service. E tau tua i le luas fulwhai tū la i le fitu a solwa yaso, mātou te ngālu lua e tūsam whina ngalo mana onga o a inga, a e leo so mātou manao. Mo le fia māla malama a tili o na sila sila mwhai tau māla malama le i mātou tū lau whamtalanga le website www.ostpacificfunerals.com.au po le telefongi le tatongia, tasi tolu se lau, walu ono, fitu o, le national, o lua fitu lua, fitu whawalu tolu. O le mātou telefoni whiawiai, o whaali mo o, tolu tasi wha, iwa lua. Ma fesili mo rata maitai pule, na omi masina mua. Mana tua na ile tautua o le All Pacific Funerals Australia, lo whale maliwe le moe ai tautua ina o ile alofa malfa ma avenga. Toi whawhelo ea tu le taliu mai o le porokalame o le tauta ia e malo longa masari le livanga o le fiafi ina ua sifurman rumi rutu te nei tu la lima. I le tautua whaawau Blue TV mo o le livanga o le fiafi pēno whaiatu. Ia e fo i mai loa tātou whaafe. Ia si whaafe i loa i le fionga i le fofonga whetalai o le mautafono o Samoa. Whaiwai se robepe. Ia ua ta o toa maruau fo i lungo le tātou porokalame. Ia ua aritia i fo i whanua, ma ele ia me se fo le tātou ofisa nei. Ia ina ua tūtaula i peo le tala i maruau le turu. Ia le sāfo lau o le fionga le fonga le mauta, fonga whetalai, ia o le pule fo i o le mauta. Ia o le to'o e tausia le file mu o le whealofani o le manino o le totoa ia Samoa. Ia le fionga ia au pau mo le pola alo i tofua.
o se fiafiaga i luga o le proklami ua maua lo matou manoa ia faatalo fatu malo le malaga manuia i lou latou i lea ma latou i le vasa le fulufua mai mo lou vaa e tau mai gatai faiga malaga mamalu lou fioga i le fofogatalai o le mota ia faatalo fatu asiata lenei vaega o le fiafi faatalo fatu foʻi lou soatau le susuga iā le ataua ia o le atoaga le opou o le tofaolii mo le tolu tulafale faatalo fatu sa mo le atunu pele lau mai mua faafogafoga mai lenei vaega o le polokalame o le tautaiaʻe viia le atua faafetai atu le foga le polokalame ia ua maua foʻi se avanoa faaulo faapenei tatou te talatalanoa ai faatalo fatu sa moa tama ma o latou aiga ma latou tama lou sauga atumua ma pule i tuaau ma latou aiga le tai ma le vaa o fonoti faatalo fatu le au faigaluega totofi e le atua fia lava le fata faitaulaga o loo outou faatuna paulia ai ona o le atua ma lona finagalo tuʻituʻi faitotoʻo o le lagi e tō manu mo Samoa ou te faatalofa atu foʻi tinā ma tamā matutua o loo taputapuaʻi mai maota ia e maise lava tinā ma tamā matutua ua tuua Samoa ona o faamanuiaga foʻi nei o le sitiseni o outou malaga mai ai New Zealand ia ou te faatalofa atu le agalelei o le atua nunu atuia faatini o tausala outou paia ma mamalu Samoa ua e lē gafa taulimaina e le vaivai o le tautalaga faatalofa atu foʻi le faigamālo Amerika Samoa le afia o laufioga i le Covana City ma le lutena kovana ia maulua kapeneta faatalofa atu o presidente o senate ia maise o senator le maota maualuga ia e faatalofa atu foʻi i laufioga le foga fetalai ia ae maise le maota o sui le itulau o le faamasinoga laufioga le faamasinogasili ia ae maise o mataupu tau Samoa a maise foʻi le sui o le malo Amerika Samoa ia tutui le manua ia o loo fai masui le kongresi faamālo le soifua manuia ma le lagi mamā lenei vaega le aso ia le atua ua sopo mai loutou soifua lenei vaega o le fiafi ma le agaga faaloalo malo faafetaitele i lau fioga i le fofoga o le mota ia i le faatalofa ma le faafeiloaʻi vae atu ia le pofalaga o le tapuaʻiga Samoa ia i Samoa i sasaʻe ma se foʻi se o tatou matunuu tutuatasi ia faafeiloaʻi foʻi i le ia taua ia tapaau e atoa i ai loutou nonofo aiga i le tai o le pele a Samoa atoa malo le soifua manuia ia kafakafagi o le fioma le fofikalai mai a kasi e e sauaga o le ua pousu e po fakalai foi ma kako mai kasi le faakalofa le fofikalai malo soifua mo ma lagi mai faafo mai Samoa malo faafetaitele ia fiafiaga o le loto ua maua le avanoa o se avanoa i le au maua mo le silafia foʻi ma le faafoga maua le atunu ia o matou ā ia i niʻusila nei na ona ma le media na ona maua o sina avanoa foʻi lele mani faafatala o lea ua lo pepe le taumanuʻula ia maafifio mai e tauafioga oe ia e matua su e faatapito e lē ona o se naunau faafaitata ae o avanoa e lē au maua ia seʻia afifio mai foʻi ia lotou fola vae atu a foga le malo ia ma le palemene ia seʻi tatala foʻi le tofā ia auā le tulaga foʻi o galuega ia ua o le tele foʻi o taimi na ona matou matamata ma sila mai mo atu le atunu ia ae fia maua gigai laolao faapege seʻi kaufesili aku ia e mese foʻi lau faatofalaʻiga ia e lenei foʻi taimi le gata i le ona o le tatou lua taimi i luga o le polokalame ia faamālo foʻi ma faafetai atu faacongratulations ia e tulaga foʻi o lou pale mai ia ua e uia o le faaiʻuga o le tausaga letene ia e uga o le kakoulua i polokalame lenei o lenei tausaga ma lau afioga fifia loto o a mai le tatou amataia e a mai le faiga malaga e a mai le faatoʻai foʻi lenei atunuu ia ua e koma mai ou fai vasa mo sina masele ai ua fiafia lau fioga faafetai asiata ia te o le tumua ia e viia alealii lana tausiga o loo manuia lava ua o mai foʻi fainai siaki laiti masiasi mai foʻi nai aiga ua maua sia masele ae ui o le aia o la lava e galulu e mai le pulega faatonu ia ae mai se foʻi o le kapeneta ia manamamalu foʻi o le faigamālo o lo ia i taimi nei
ai vi ia le li le ava no fa au ro mo fai fo ona tatou feilo ai ona le masani ai fo ia le ala fo le pi tau va amanga tete pe ona fati singa ngalu le au nei me ane ia fatia yo ngalu malu ia yo ai fatalo fatu sa mo o le memo mo fa mo le lau fiong le fo le o le tatou por kalame le ai o le au ngao au te olo o mai tu sai fo lo to fatala ula ina ia tatou feloa wa fo ni va nga fi manino ile atunu tu sa fo lo fa fsili mo le swafa ne ya le atau ia mo se atwa ai le o se va nga o fa nga ina o te tari fo i tau se tanga to fo se tu o inga ia tia te fia fa manino le vala le asia tai turanga le ale tai tai o por kalame le nga o uma ona o avela ave il motafono o te le fai ona o fa nga ina se ala leo po se media o te Italia se tanga se tu inga ia te o fonga fatalai ai o lo lava o mai ia tatu te fa so fa tai vo le ali o mai le mau lo to manos o anime to te finanga le fa ma la mal pensula le mundu o lo le me o lo ia o nei mo le fio ngal sui fonga fatalai ma le au fai nga we ngal fon ia o vai nga na fio o ia le fa so i tulanga fa pena a ni sia vai ile fai no va fa nga ina le ala le po so se ala le o titalia into inga fa sanga i tau i lo to finga fa fonga fatalai ia manino le vala le asia te vai nga le ha vitai te le lava ia le wo to fa fonga mai wo fa to fa manino au fala ma ele to e pongisa ma fesilingia fo ia le to tele nanga le sa manino la na wa au mai fo ia ina o telefoi tau le fonga fonga fatalai ia me ta upo fo i fa tau ni sio suil bot le sa ma vai tu nei fontanga fai uale tatou pale mene ai ole amao ele lei fo ilangi fa fofonga le lei mai au ko ia le fia kapenga gia fa antono se lao le leile nei ia tali nei ni sofsilo le tote no fo moto ia mana ni si fo sofsilo lo mana no fo maua lo fio fo fitalai na tatou amata o te fia fisilia tu lava kalungo o la ikiki mai e tai me mo te atua ia o nga ia so ia le fono tu o te va ai lava ia leta o le meis ia marangi o mea ke le amo mai e le ngata lea e o nga tusa lava ma le tau manu o le sale le si le fai a maka ko ila la fa fisi o so kanga o le meis a me se fo i o le sale le si lea ile amatanga o le fono uso le wala utala o le alo na fata ua ai o ana fe fo ina totongo mai ese fa to fala inga fa pea o le afa o nga fa inga ie ko o le tato mota fono i tfa maro fa tai asia te tu sort fa siri va nga le ia ilo o tu tono parliament na o finangalo lo o tu malo avea o ma o no le tu malo pa inga sfumar fitu lua felos formatas ia na au mai ele faia le vainga fa faia te o sui fong talai te lango sua for de sunga ia pali isa no fo ia no fo le fong talai o ina o ilo ile ia o la mo watch fam talanga ile mes ia ono tato e la lo Commonwealth sa mo tato te o mai foi lai pulenga fo lele la lo pulenga Peritania le Commonwealth ma la Westminster fo le Westminster fo le i tulanga tau ma lo fatemo kalas o le meisla le te sauno ia i po le ia o le fa sa moina ia o le failonga o le pule le o le pule wa tu in mai le fonga fitalai ia e tawala mai i lunga o le malo si anga fa malo fa Commonwealth people no fa ia o tatou le tatou te la lo malo Commonwealth pe ona ia le pule nga fo ia ma amata mai Peritania le amatanga mai ia o le winga na o le meis o le failonga o le pule wa tu ina mai i le fonga fitalai na te fa tonu fo lau ai le parliament le ngatala o le parliament sos parliament o le lalo Commonwealth a tatou parliament ia munu ia o le mafuanga ma le malosina ua tuina mai i le fofonga fetalai na te whaatautaia o mai tō la fono mea o mawapenga ia o le whailonga o le pule ua tui mai le fofonga fetalai o le whaatautaia o le mota fono o le tatou atunu
Ale fa taila fa lo le pule. Tato bo mai la ele si tato sale le si le fa mo le fa na so no ye lo. Fa ta wa ina fo. O le tāua fo le taulanga le arsale le si le tau te whaafonga tu le whai tono le matafono le wha upo o le taulanga arsale le si. Pe ono tau tangatanga ia tu le tae au pe a wha pe a matana usuia le ia e tutula I uma ia sui o le mata pe a wha pe a e o mai whonga whatalai o la matana ngā ruenga o le aso. O na whai whaatasi a le o le taulanga le arsale le si. Ia whaatasi la mai au mainga o le whaelonga o le pule o tu ina mai le whonga whatalai. Whaatau tai ai uma mata o polofono, mata ngofia mata o polofono. Whai whaatasi ala mai taulanga le a tātou le sare lesi. Ia u tātou roa le tātou atunu. Ia e tātou e o sa amoa o whaavai le tua. O le taulanga la le o tātou tua a sa a mata mai a. E re ma whaina tāwa vai e se siwa au ngā tupulanga mai le ngau tupulanga. Le volato te sila tu e mai a ror taulanga le arsale le si fo le fai le taulanga arsale pe a mai a ona tu ole mes ia ona fai fo le tato taulanga le talo le li pole e tato te samule le taio a mai a mato mai manu e a mata il fontanga al parlamento le as ia ole atoanga le taulanga o fai le taio pel fafsilia siet au pau se taimi foi mai ni fafsilia le so le ataua ina ua mai ale fainga filifilinga ua tasile tofa le fionga ia pale mia mar fainga maro mar vang fa fai mai ngo tofinga na tali umai sama ia tolo ngona tasile tofinga ile tele ni tau fisili ona ua le manuia mai le to e afio mai to tono le sugan pali ia ai ila uro I fongo e mainga se so longona io wa le mana io le wa tatou fa tal no ma se mainga so ai se le ko inga fongo nga e wa se e le no fo ua le ngata na o sui wa manu ia tu ma fa tau toka so le a usa fa mai masamo ele na ma le laina sa tele upu matala fo tu lo ele tau vatua ai a tonu foi o se lao le leile nei ele ngata e fa so mai so langona mo le wa teni wa sila mai ia mo fai va ese ele ngaka o lawi a sui o malo mai I tatu motu I Amerika Samoa a o le lau tu lo le pai mai o Samoa a mai so langona ma le si valor fa fisiti ai e na io e foi lo ta ofi o se sauninga ma manu lea I tu langa o le mori mawina le tatu tu lo tele se me so fina Whaftai e siata. Ina ua mai al whainga whiwhiringa lo tātou atu no e su e ini e su whanor painga se whanma le waru lea. Ia, o lea na whinanga loa I le wainga whai e o te suian fua sa ala lai foi le sunga ia pali le whang whatalai. Ia, o le anganga la tau e whaftai anga I le li. Tu sai o le whatau waa o whiwhiria ia awana ngā ruenga. Ai I le vaenga pione e sauno iai asiata I le vaenga le o le whaonga ina o le gym le po le malai talo le. E le nati o lai e whaile ngā ruenga o le tātou whalfono o le taimi nei ono se awala tāwale le podium lai whale taimi nei. O le whalfono aia ma le maota fono lai le leite tonu o le whale. Ai le ngā tia o le whai ei ma le whale le o le official fono pe o tau whafonga at masilisila nafi. Ia le sa awai me iai le minstar vai whafono malo Australia. Ia fatasi malesi foi ngā ruenga lai whai tua atu na maota fono. Ia le sa ele maota le lua whatasanga o maota umana. Ia ai ua le whatalia iai le fia whatautoina o le pae inga sifuruma le vanu. Ia ona manatu lo lea ma whai le whai unga. E sili iai le ave te tono se maota tele. Ia le o filifili iai le vaenga le o le whartatalo o ia le whartaalo lea. Na ia lo langona o no me tupu asiata ele o se fanga fo le tu se famtalanga o no le pai inga sfurma le fitu ele uma le pai inga e tele la fesili ele atunu famata o ai sei malo fo I mea ye o tupu famata e fa wa le vanga fa fa tu ele tu sa mo watas pe famata e to suia sei si fa nga mala o detalhe o le mea na sa ave le tunu le ala ua mai le tali le atunu o nei ei le o lo langona o le whanga whatalai o le ai fo I se swinga I tangata anu ma le mori mau o le tātou atunu
no I te a I le tuainga tumu le tumu ai e le mwhauna office e si tuainga bainga I se whale le ia o le lana ta se lo whaftinga mo ia la whaonga le vaenga le o festele ia le o saoa ia o tau tangtanga ia tu Samoa ia le saafi mai o le tātou atunu pe ono whai atu la sa mai tau le atunu langa o whatoa tupu se taimua mo se pae inga wale mai a o langona nana tupu ia tiao e ono iai se suinga o le atunu o mai se imoni mau se imoni mau langa le na ave le tala le atunu Samoa o tau le ele pule to e fili mai o tau tai awal pa inga sfurma na le ala o tali le atunu ia le o tau tanga e le lolofi ia to malo fo ia sa nau atu to le moni mau le aso ma le fo ia so te lo ia ia tai lo ia ai te fa fitai le tu lo tai mo tupu le me lo tai mi e lo tupu le me lo tai mi wa e o le wa la tatu fa so to fa ngar fa fo ia te fa fitai le tu lo la una ma lo fa ta wa lo tai mi me ia o le turanga na wa ia ele mamalu o le sa wa to te silsila ia o le foi sa fa ia fa lo longa ma tu fa lo malo tonon mot ia o le nganga na tas wa sa ta pena te fa pero ro wa le sa ui o le ia o tatu wa ia le mata la si o le tu le na so fa tai vi ia le li lo na lo fa mo longa wa tau manu fa mo le tu ile fa tau to ina le parliament no me las formo le vatu ia mo le nga fa lo se matati a vo ilea ia o se a matanga fo e sila tu e matautia ia sa ia fina ngalo ele fa peta tofa ia o ila to fo ima le teta le tu ngai ma fa pe mai wa le ma le ma malu wa pe fo dinga mai fa le fia le tu fo le tu ia au te loa ile mai tau ma le a me se fo le sila mio mai ia ai longa ko mo se ngai fa ko fa pe a mo ia fo ila o fio ia tai ia sa o mau foi no fa nga ina ni si upenga ta fai langi mani se foi ala leo sa o fa longo foi ai se fina ngalo fa pena ai a wa ia se ole au leo fai nga me o mai sa mo e mo ni mau se tai o fa pe o se a matanga fo ma se paia inga fo o mai le tatu o ina te ena lo tatu o sa afi mai lo tatu o tonu na melia ia o nisi foi vaenga ua faitau e se ape matutuila ia faitalia le tangata ia molona fina au te whawhetai lea tunu awa a e mori mau le melia o se tala ave lea ie tutupu mai a te oe ia e winga e se foi le pai inga sfurma le varo o toe so o fau le pai inga sfurma le fituni ona fale e tonu ai a matamea il matanga o fia le pai inga sfurma le varo asiata e oe o la ta mo me tinga pare mo nga mai ma we pe ana fa pe no te sa fa mai ele fa tonga le ya ale ta wona te wa tele ni officially la foto ini so vai nga te fia fa mo mole ele wa re ma ke le mai mo fo le como i wa que sa ro que le ole o mo ka le ya fa ko ke fa lo nga lo le ma mo ko fo la ka wo nga mai ka wo fo le ma ga le sa nga me ma mo ko ke sa wa o ko fe foi mai a ile ia o sangi nga o fo o ma sangi o mo ko i whanga i ko saunganga foi e kai mi ko ke fongo ai mo le agenda po ngi sim ka o foi ko o fongo o fongo le pa foi sa o mai ka o ia sa fa pico ia so foi a kulepa ia malasunga mas oi ko fongo le a o fisiri foi o le tension o kai mi le ko ke fongo ai wa aka kumangi le social media ko ka se ka wenga lo ke ma fo ile kai mo ko fa sanga o ko fa sanga im ka por fongo la wa de fola por masing fo el fo ia o le tawa masalo le sa no anga le tawa o le fa tau le komisi fa parliament awar komisi fa parliament ia se komisi ma walunga le tonu ai tu la fono tu ma komisi fa parliament ia ma ana ngaluenga tausi ia o komisi fa parliament le e la tu te filia komiti fa parliament e sui komiti fa parliament e wa lima komiti fa parliament le ala tai fono ai le fonftalai e sui tai fono le sui fonftalai fa tasi ai mare parliament
ia fatasi la mar tai o le tuanga ia ma se tangata se sui si ni o mota le ala ia te mine le tai fono ia nei ia sui tai fono le matua le usole le fionga ia famsanga sui fon talai ia le fo ia tono se tasio sui us fono o le komisi le fionga le palmia la uli el mani toa ia fatasi la mar sunga ia tu la pa fo le tai o le tuanga ia mar sui si ni ala le fionga sa fa pit o le mato komisi la ne na la tola mata fa yo o le tofia o sui su fono o komiti fa palemene lima io no wale o komiti fa palemene ia fa la to fono ia palota la to sui tai fono malato ai o mato fo la komisi fa palemene le mato te fa tu la ngaina le kalenda fo fontanga al palemene ile masina mole masina o ani fsuia inga mo ile mai le sitausanga ia fa pena na mato tutuna ia manisia mta upu elo tea el komisi fa palemene elona malo si anga fa komisi fa palemene ia ole msalo le vaenga le ole sa uno mai te ole utani mam la matu ia ai o si vaenga vole le pe mo watu si tu lo nga mai pi to fo ba fi ngo ia pe ia ni ia ele ai ia se wo umama tu mata manga ia le ni me por kiki ia a o ale laina tangata ia trano tai fono laina tai fono pe mo ringa fo sa no mai fo le tu nga ia se vai ngai lo tau no su ia ka le nei le tai mi mo le tai a o iPhone ni vai nga o lana vai nga fa si la fia mai fa komiti o le ma ia na matu fa le se nga pia na matu fa se por kiki la ko le me nga fa ko pa a o ona tala no ina pe no fa se mo su ia lana laina a vela o fu mo a ese mta o pu fa di malo fina ngalo o le suis fono o le komisi va pa me ia pe va nga le o tali to ile fai un o la sa ia ale ata wa le fisiri lau te fia ka fo talai o taimi fo ie le au ke vai ia ko ku i lunga sui o atu la fono tu mawor mauta e a fea ia mi o ngata woloa e te tau ona usita ia mamuri murita ia e sui mamalu o le mauta alwi ngona utala o ame mafainga la ko fai ai ko ngora mauka ia aire mafainga fai fafo pe e mafai fo nga fai fafo ai awa ku ko ngora mauka e sai tia i lano tu la fono ia le tau na fai mfena tau fa ai roi mai vai ngai ia faftai sia te tu sor fafsili o le malo si anga ia tu la fono tu mau salo mele o le fa tau mal fsili ia te vai malai tu langa le e fili aloa le tangata vea matofi o le tu malo le tofi fai pule e te taua ona ia mana tu le tau tonga sa fai tau tinonga ma le tau tonga le loto fa mao ia wa le vaenga mua le nai o ele fai pule tu ulo wa au tau matau lunga tu spa ia ma e tau to ma le tau tonga le loto fa mao o lau tau tua le la fai molo i turo lo molo i tu malo male atuno ia mana tua le fai pule le mea na se e o ina uma le pa inga ona o le tūle nei o tō whinga nei o fai pule o le mota o tō whinga nei e ta o tō whinga whawhawai e tutusare le ia ma le tō whinga le o le lo ia sili o le pale mia o le tuloua fo i le whionga le au malo sui o le fono sui tō whia ta ua tō whinga whawhawai o lona winga e le si fono uso le tunu e mawarunga tuna i lo le pane mene a Samoa e ta taula o na fio ma le suis fono i tutono le mawata fono malona nau ta inga malona fina ngalo ta pena o ia o le afoine o le sui faipule o tō whinga whawhawai ina ia tangi ai ia na tanga o le saunoanga o whelava e fio iai ia le mawalunga o le parliamene parliamentary supremacy pole sovereignty luas fulfai tu la te tauna no for finangalo fai pule vaenga ia a sauno vo la tono ma ta fono ia sauno ma malua walo no fola se e ia pe fiona fori tu malo e fa lo longia e lona sui fono le sui fono ia fa lo longia fori no fo le fa so tumta upu mo fa pena
o le tu mo mo na te tau na teu ia fina ngalo ma ia o ia i le fato fala inga su fono uma parliament malona la si la fia wa le aso mo ai fio mai ai uma tau le a fo le tau tinonga le le loto fa mau ia na tu fa tu le lungo ke si la tu la fon tu mau ia mala tu fa va ma lo sa mo wa a inga le me ia lu ia na fa so solo tu fo le o isi tu si fo ia mo da matanga a le me na tau teu le fina ngalo asa unua vola pe ona e fesili e asiata ia sa unua mai a e fua unga tu la fono tuma a faila sa unua mai a wa ese ma tu la fono ia ona tau failo lo fon fitala i tau tata mai tonu sa unga po le ale isu le tala no tu la ngana ma va ai ile vai ngola sa unga e te tau ona ta pena uma sui fai pule ile ma walunga ma le malo si anga le o te wa tu le temi nei so lo no winga ele se to finga fo ile fa ta lunga tu lo te fa ta ma ngana e te ta pena mai le a to ma le a no e tu langa fa la fo mai tau mai lo tu ma lo ila fonga ma sa no le ngatenga ia la fo mai tau le tu piano vet le si fo no so ma walunga tu nai lo fo no parliament e maranga fa lo ole si fa tele ole si vaenga ole tu langa fo ie o vaenga ie fa sa ele te tau o atonu vaenga ele te tau na wal si lo te o vaenga ele te tau i ona sau le sui mamalu ona to e solia i tua ai e pe fa mata a solia vaenga i tua e ono a fia i to tono le parliament pe la ko fa ke inga fa fengo fia mo fionga o se tu langa fo le wo sau involve se vesi fa fo fa pena eva se function la le ta o fa pe o la se fa kalapu ai mo wa le na man la ina telefoni la to mo faina le ava vesi ai lo inga le fai pule ma stangata a fia ai na ma va nga fa pena e a fia o ku langa ko ngole e foi upa ma sari no fa no longo a fusu wa fai pule ko ngol parliament e o talane ele leino de tango verify mai lo fionga e pe o a me ko kupu o ele ma fainga e nga ho i fa fo ma o ma lo si anga langa le se sa no ina e ma faina tau na tau feso soni mai fa marino e no afia la se fai pule o sau fa ari ni no winga pa i fa fo ma afia ko i fa fo e to tonu o tu la fo tu ma pe ato tau o fiel pan me ia ma lo fa tai asiata pe ano fa ia tu ia o tu la fo tu ma o tele i ona vaenga fo le ta o to ai le tali fa silingi ai vaenga o mo wa sa no ia le lau e mai fa tai inga le afia o le fai pule i se fevesinga i tua mai o parliament ia e le fa tai inga a fa pe te wa afia fai pule se vesinga e te wa ave i lo official le lo fai ni morianga mani vaenga fa pena tato o ia ngantu sa awa o le tofinga le o le malo le malo a fa pe la te wa afia i se sui usufono o parliament le vaenga na o le ala tutu nei la leo a ngai le mta upu le wa afia a maua inga se molianga o se fai pule na ai au mai el famsnong wa afia ai le fai pule le il male moriba po le arte leo morianga ai wa lo wa afia i lon tulanga fo le tamari anga o yo le peono vat o yo le fai pule e ma fai ai la e tusi mai la famsnong ai fai unga la u fai i le fonga fetalai e le to ia le fa pa wale mea le fa ava no fa falling for wow pe afa pe o la wa commits a crime po se offenses for le wala la nga le la to mata fo ye o ina ma fo ai avangel fa unga ma su enga ma investigation ava tu o ai ma fa unga ma fo mai le ia o le nala o fa wa mai la le tu la fo no ye le pilas la to ia o le fams no e longo mai le langa o a fiertanga tolo o mirto finga fa vai longo mai fong tala tulanga ile malo si anga o fam snonga tulanga na man lo tamadino o le madino laina lo no winga nga sa wai kai muringu wai fa ma nianga e le fa nga ka fu ila lo fa o ese e o fonga mo tauli pupu ya le sirilla o winga ka volo ia o ke mai ka winga le makanga i o mei o le lau ris fai pule pe pelo mar ngau i ris fai pule i lungo social media ia o fea
le silsila le al maoka il mako fa ka wa le foi pule fai fa for social media okay mana ia le sauna nga pe ole mea ole fu mar sauna ale ya tawa ya I mea le o tato vai wa tangia le tupu vai taimi nei pe fono to fa fonga ya e o ya o fon ftalai ola o fa nga fo inisi ya e fa nga ia le social media e so fa ia fo ya o ia le ngata nga le fionga le li parmia tuloa le fionga tai tai on malo vai nga fa pena ona pe ono fa atu ese malo si anga o le standing orders le taimi nei a le fo ia ine na no tainga ina ia ma fa ono toi te le vai nga na a le vai nga le o sa no ile ata o fa pe fa nga social media attack kwai lazy fai pule ola o mo fai pule fa nga social media o le malo losi a o le fa nga ino solitu la fono le to nga me fa pena a o ai o nga fo le ona titiro le fong fitalai pe le wala nga tauna fa nga se committee fo le fa parliament ia committee fa e ia va nga titiro le fong fitalai fo le se va nga why fa solo fa na nga le to la fono to ma a le seriousness o to nga me fa pe ma o to nga fa pe ia le na tia o tato fa rongo le pese istanga tala o fai mai o fo ma lo la fo nga le o tato tele lola po fele va nga kosia ile le malo losi o la fonga ma va nga o ma fa pena e ela malo si anga tu la fono tu ma va nga na e tile tilo e pele o tau ona va ise committee fa parliament fo le so e amio nga ia so e la amio ina ia awa ia il tu la fono o amio taulo ma va nga tu la fono tu ma wa tu fatas io nei lole po le wait till o le foi o le mo yanga ia fa parliament le o fai foi le tu sa upu la forma va nga o mo fa pena malo fa vitai o le asa o le va nga o le tu la fono le mo tai le tangata tu e fia tau tala aga ko ifo mele o mai tau so o la vala o fionga fo tala o te refa o tau tupu nei o le pe o kau kulo o kau ka ila lo mele le we a te mi foi o se ele na mai le tau foi le pua mala foi le tu lo so ngat pali wa ese ata ngata mala tu fa foenga so le isi kai mi lo o fionga so le o kau fai lunga o isi kai mi pe o kau ngofo mai lo male masi ko ngo pali le fionga fo tala ise e tu ale tangata o solo o le asa o le process ma le procedure melia e te tu e fa o yo mo ai o fo talai ai se a fo ia mafai unga e ku ilunga e mafai nga e ku so ma e ku fa sa wea fa mon mol ia mana ia silia siat o lo ia tono tu la fon tu mau se va nga vole a fa pe o lau sa no si sui o man tu atu fon talai lo na va on sa no le te le ala o taimi e 5 minute sa no le sui nga fo 5 minute o lo ia tono minute ia il fa ula vea e au foi lai le sui le sauno ona alo sa mai le vai ngor sauno nga e lo ono mau mai le fa ula vea le sui ia o le mena tupu mo le sui a fai pule ma sui fono mo e le sauno sao ile isu sauno le tu la fono tau fa o fi ma vai ngor tu la fono laina ma vai laina tu la fono tau fa sauno ia ilona talia malona fina ngalo e te tau toi te le laina lea sauno saola nga ele means tai o le tula fono male tai o le malo le vaenga lea awa ele se ato fai foi na mai se nganga fole le tato o se va tai ngolo tal no se pili ia a fa pela sauno e tono 5 minuti e sauno le ano le fa fonga lo tu malo langa o le fono fai tula fono e fai se tula fono male fa fonga samo e sauno la le ano ele ai ala se fa ula ve te sauno lo se va nga fo le ile tulanga la le fa ula ve e te tau no i mai fa ula ve il fon talai a wai lo mai e a un il fon talai lunga le mo li po e su fono ma le tu malo le wa o le memo mo la ia e te tau no feeling ele no fo le ma fo ngor tulai po se mea e fia fa sao ia ma se tulanga fo le se me fia fa ma malam wa lua vaenga e o te fisili me o se me fia fa ma malama po se me fia fa sa ai la mar vaenga si wal tu la fo na pa peme ia po se vaenga fia ma we so malama o lona winga e te sa uno la te sila fia e ma fai lo malama anga
o lai te mamalama o le tula fono le pe fa pe te sila fia wailo e te fai ia i le sui le sau no mai o te fia fa sa o le o no le vaenga le o le o te ilo e o ia sa ia po le fai fo ia o se meo te fia fa ama se o fa ama la matasi e tual sui o lo sau no no fai lo le tu il fon ftalai le no sau no fa mamla ai foi le si vaenga o lai pe fo dinga mai ele o mau le sui le tu la ile fla u la vea lona mala malamba em fai lana fa fsilio em fai na e to fa mala malamba mai le vaenga la wa pe o ele lo te le lo si la fia nai lo au le tau po au ni si vaenga e tu lo ia ele ai la e ava pe tu ma i mai le sui ia o lai le fon trai malo si ava fa ta fia tu sa e se ilonga foi lai ke mai fa kanga se ilonga va tu fon trai fa tanga fc ni mo la le mete fi sa noi se mete fi fa sa o io sa no bol me fi fa sa a te la o falonga tuna tele fisilingia ma ele fi fa sa o ina sui sona ia si la fia o ese tu langa le em fai lang fa mutal fong telain fa tu mai wa le tu sala ma lo fina ngalo sa e tawana wina mai lo wa no e per tu langa na ona manino le va ngal tu la fon tu ma a ta to wo ta il va ngana pe no vet ele ya se bebe sur parlement va ngal ar tu langa fo lo ta fai tu ma no ya pe o fa fo fa fa intar fong telain ai le se fa intar ya la fa intar lo tu ta le tu spa ya tu lo wa le fa tu salia le tu spa ya or standing horas ma lapela ia ole ai per tu langa na ola olea male mea le ia file mur mota ma a mai sa o alo fina ngalo sa no sa o ile isu mal va ngale tano e fai ngo fia fo o na fo e tele ai na la titia so fono mama ma la fa fonga le mai lo tu malo pe ona e fina ngalo ia se e o mai el parlement se e fa fonga lo tu malo sa ia e per talia tu le asiata mai le manda ya ne eto wa ya querer ka fa ka nganga ngi vanga ole fief ia ole mana tu ai pena ya fa siri wa te lo ole mau wa fa siri la ngo mo le to ya la fa tu te wa ke wa se ro la ngari se le fi ro por ka el moko ia le na to vai la ka ke ka o ko ruanga pule ole mauta mare ta i ole mauta amai ya si fa mangi ngongo o re ngei ko inga fa langi o ai era pule moka o ere ka i moka ia malo fa tai pe o kauma fa mai lo fa ia fa tai lava ia pe ano fa ia o tu mata manga uma ia atu mo te tele o se fainga malo lo ia lava le purenga fa tonu le fio ngai le limpale mia malana kabineta filfilia so tau au fo ia mi instala ngol kabineta ia o le famsin sili foi ma le tu vai fam snonga ia ai o mai lor pan mene ia fong talai mal pan mene ia e pe o fa langi ngai sa tatu sa wa mai aina ai o tu lang sa o a siata mal fa sili pe ona tanto ia e mo ia foi ia o tu fa tau ngai o le fainga malo ia pe fitau sia ia ele fe so po ilanga i vo ile stanga tele no fa longo di suir pan mene fa mai o ia no fa o pule tu fa tau ngai ia ai fai fo no fa nga ya uia fe tau sia ia ele fe so po man nei fe tau sia ia ele fe so po la nga le fo sui lo fa longo i fa pe o ia no fa ia la u fa nga nei ai ora nga fo na ma la nga lo tatu fa nga e fe fo i fe fa tau ngai tu fa tau ngai se fai nga malo temo kalas o le tape nanga la ala fionga le li pale mia malana kabineta va nga uma tu la fono tau fa ofi tu la fono teu manisi va e mo mole uma tu ai tail fon talai mo no office on fa tu langa le fono va nga na so le fono uma la o tu malo limas formatas yo fai polo il palmene limas formatas ja fio ai il palmene ia le pulenga fa tonu le executive ia mali tu nga in palmene uma msute totas o le pula le mata to fon talai le tai o le malo ta otu le lipani mia tai o le malo tai o le malo langa tai o le malo o ia fa tonu fo laua tu la fono tu mau malang kabineta ma le fili ina o lana kabineta fa tonu fo laula fo fitalai ile taimi e fai le fono ma vaenga ma fa solo tu manga luanga le malo ia le uta di manino tua
E ma fai lana fa pe atu o le pule ma le tai o le mota o le fonfekalai. A le meisle na isa uno i la mata. Le meis pure ku kasi la nga. Ku kasi ale fonfekalai mo. Le ta o to fonfekalai. So e leila se me ka o se kai o se moka e se mai i le fonfekalai la via na o le tai o le malo. La nga alu lo fa la nginga na asia te la ule ti tiro pe no to fa fonga la fo na fa sa o mele fionga le li pal. Fo linga lo. Wa ma wa la lo le fonfekalai. O longa winga wale tu sa tu mua ia tu lo nga na pila si eto mali lo na winga fo ringa mai o la le no fo mal fon fitalai na se teu funga la au lunga ale pe o mai ta i o le malo mai ta i o to finga le tonwa a wa umana tu mata manga umar malo lo si o pila si eto lo po atu maunga i eto fai nga luenga al fon fitalai la to fa solo nga luenga nga lue mai lava la fionga le li pali mia tu la fono te tu la fono tau fa ofi tu la fono fo o le pati ti ma va nga ai tu mai fo limo fo ftalai ma fa nga ngoinga official fono va nga na ya dueng e per tal mani no tu la va nga ma lo fa tai a tu li o e mare mota mo fisidi e mo so pe o e le pe suspend pa tu lang fa pena tu li se sui foi puli lua e fa fianga fa kanga ka kuri o e fa fianga nga talia ina le fono le melo le kuri so how many times e ka nga kuri e wo la si e runga malo runga le serious o le misconduct ale fai pule ia fa tai sia o teli o li o ile upule o le tudi tu lo wanga nga ala ufa nga ina ia le ngana fo le tu ua ia le fai pulo lo no fo le tai mo fono ma fo mai ono se anga fo e piano vetu te fai te ono le tulanga nei o to finga fa vai ai ma wa lunga fo ia tia lo wa ai le tu malo no filfilia sui fai pulo e por fate le tu mau ia po se fo fate le tu mau ia ai le o se mea fo o te manatua o ia o te fai so o langa o te manu le tu malo o le mea ngai mua tau la i ela wa le tu malo a fai o filinga le tu malo sui fai pule pe no fa e ta tau le sui fai pule ona tau tu na ma ia lona mamalu parliamentary supremacy sovereignty le ta o ie to tasi mai le fia fe o tamali o le tu o le tu la sui fai pule lo e fai vai ngal tu la fono tu mau e fa solo ai fa salanga il malo si angal tu la fon tu mau pe o to tanga ia tu ia te mo te fa ngai le luas fo mal fa ai tu la mai le time na fa ia fa unga ia awa o lo fa ma wa le hensan o le officer for phone fa ma uma time ma le men tu pule time sa unga a fa ile tu pulo ma fu anga le mal mele se time wa fa pe ile fa unga fo tele e ma tu le la no time los fo fa lai tu la ya fu ma te milan fa il fa un alfon ftalai e fo la fa so longa e fa so lot il fitu aso on fa so lot fo le los fu ma va aso aya wa ya e mo o fa tu ina il sus fono alo ese sa no ma se va o te pui la le mele ai le avea fo le na ma me fa pe e ngu wai le tu la fono tu ma ele fa pe ave foi le vaanga le tu ava no atu fonga fitalai ma fau tu atu fonga fitalai na ia tau fai tata mai tonu sa no ma mea e tilo tu ia unei ma fonga fitalai ele ma wai la se ma sanga le ma tale vaanga le ia ona fa nga lo tu la fon tu ma ai pe ona fa ia tu langa na e ta tau na lo ia o mai su fono le fai unga fonga fitalai ele tem awai ele si fai unga fonga fitalai fo le ta parsa tino mota o se o onga volele o le te tau lava ona fai se la fonga fa pe tone mo po ni anga si tai tele ai ia vai nga pe ona fa te fau tuina tu o mota i lungo se anga to ta pena mai lo fina ngalo ta le sias ai vai tu lo fonga fa la in tu langa fo o to i matu ya la fa fonga le tu no la fo e alu fa salo ia ta pa lo fonga fa la le polo inga fonga fa la fa tino il mota tu langa na e pe sili ole tani ole manda ia ole winga lo tala e manino ia tupu mai wa ke lo le fongo le la songe ile a tawa va tu lo fionga fongo tele
Quaru fou e mo. Olha matua, olha ono tata fata tano. Ma kuai luma o manger kivi. Ave ala ka ko makai kuinga o me ka ko man malama o mali tauta ya e fa maninonga. O winga na nata fat. E la le si va ngale ka ke kau va iso o fo e tupu. Wale wa isa no e ai le pule tu tasi ale fo fita lai le fa tunuina ma tu muli o se sui wa matua a solia ma won so o tu fo ele. Ai la le siko inga menga le fa ku me lafo en vaina ia fela to inga vainga nga fa ka inga ele o le ke wona tu lava won ai ku mai ro male ai tu ele lunga ma se fai pule po se mingiska fa ku le lafo lo fo krai konga ku ka le ale e ai malo si anga fo o sui en fai mei io e man tu vo la o le fai unga le al fonga fitalai tu sa o le malo si fa fonga fitalai a fa tu lo la fo a la tu mo le sili a sa fa unga e talia le lafo ia e fai la si malo si langa le o io e umal palmene li masutas so o e fa fonga la ye a fa ku la fo fa lo inga la ku mal sili fonga fitalai sa o lo fa unga na ale ai la se la fo teu ia wa lo ia fa unga o to tanga ila el malo si langa le o fusi umal palmene la fo o fusi malo si anga fa palmene la fo e vola va ngal tu fa tu la fo tu o le tua fisili saulo martani o le fisili fai lo mafai unga o matua mafakura inga fai la si mafatulanga fai si malosi o le lafo fai si ona malosi langa o le lafo le fusi uma le limas fulu i tu malo anga fon fitalai le nga tu fai unga fo le lona fo i malos wow ese la tilo al perno fa va ai mamata i tu fon fitalai po le ale malosi anga o le wa pe no tau fa fonga ole mo se me ole fa fonga sa mo tu lo wan ngan ole la longa ole mo ole sa mo le winga fa tu lo la fa lo ina la ele me si sim tu mai mal si ya sa mo le fusi le fusi fa ta si ola to fina ngal le la fola pito fa lo wow ya te lo la te ya fea le fa va ngolo fa si le e mo wala se ko kongi o tangata le wa e tolowi le ufate fa te inga lusu fai tula e stio le pe na tangata e ila lo fai nga o totongi pele ai ia va nga o le tula fo tu ma fo le e ma wa yo tula fo le tu sapete le fo no ato e ma wa tula so e fu fo la fa unga fo le time wa o le winga la tala fa pe ne e tu muli ale pe to fa su 5 minutos fo e te le atulon tai mi sa fo no i fo le o afia la so e fu ala le tai mi le el fo tala i fo le ia fa pe o se fa unha fo le o va mal los fo fa tu la fa an fa fo tala na fa unha fa pa fa le tong tata e ia fo i va nga e ono o i committee fa parliament mai fo la to fa tu pe o mta o committee fa parliament i se committee fa parliament e su fa to e ona mai fo la to fa tu nga fa pe na fo e mai lu mot ina ia fela fo ila le mot ile fai unga o le su e ngale ale komiti fa to ia ona mai fo le mala vanga na fa muta tongi vanga fa pena so ia vai nga fo le tu na ia il tau single bot va tu fo ila matua o vai a maro de fia me anda wa le mamalu ngo fo e kai me voinga e be vela ya mo ka winga fa punga kongi mai ai mo ko me si ole e ke pelo fo ke pi fo ai pe le o mo le e le mo le fo ka lai po la fo i mo ala fonga le e la confesilio o le mamalu ngo fo fa ka ba inga le pule e ke pi fo pe a la fo ia anga ya ku ya ai fai se foi pule malo va tai ia e pia no vai atu o no fo ia le e tali malua ma le no fo ia te le au no fa fitauti ia te se o fai va te inga le o te le va pe o te fai atu nga vale la tala no a sa ustang ta vo se fai la tu si tu lo po se si su yo o le parliament sona office em fai la tu sin fatal tal non tau fa pe tu le ele ova no na fionga minister ai to su e mai so no ta ya pe mai la mta o pusi ave fatal non minister no vala o tu le
Lono nga tele taimi la sa uni el minsta pole. Ia pe fai vai lo kusil fai unha pailo. Ele la vel portfolio el minsta le. Al fong fitalai. Nana tupua o le ale me tupu ele i mafo fauina unforeseen circumstances. E fai mai al taimi na. Ele mfel fong fitalai va pe ko kolo se fai ko fai unha kai au. Right then. E ia lava sa uni ai kai mi uma. O le fisili la le atau. Pe ava pe ye foi se la fonga o fe o debate le parlemene ma o fa pena voi fela fola foi ma o se tulanga fa pe o si mot. Ya o ia mala tau singa mot. Ele a fa ina le la foma ia cha. La foma ia cha wa la o te lo to nga la foma foi le la foma i fa fo lo. Ni fa ta matama la. Au te su e mua po fele me o le ma foi ona langa tila se fe ese inga. Ona la o le mele nei. E tu me ali si sui fa u la veanga ile si sui le sau no o le mena le tu puare de ves o la fa u la ve le si sui pe o no fa yetu o se me fia fa sa o ma se me fia fa ma e ma lo fisini o se me fia ma o yai so mala anga le mena sau no a tu anga ali si sui ya alu lo anga ile sui le fa u la ve ya tonu tu la fon tu ma le me fa na fa u la ve o le si fa u la ve le si fa u la fa sol anga ilo fina ngalo sui le sau no o ingala ma fuai lo le mela le wa lua tolu faka ka fo le tem ia kai milanga si fa file mo ai se ia wau le mai vo le lo penga e lave le poeta tale se ia wau le mo ko fa solo le ia ai vai atua le fausia al final ia kuma lo le fa fon tala fa o si tulanga fa pe ai e tulanga fo lo la tu la fo mo ni vai nga fa la le me bo tu pul pai nga le tene sa lo le ta fo lo sa no nga e na ton Yeah. Me le tu pule pa ingalen tene na so fai no fo. Yeah. Ia o tau tilo ia. Ia sa o por mo mau mal tau singo no fo le tu ulang no fo sa mo. Sa se ia pa le la na so son. Pa wa la so son ile na fa fo tela. Ave fa fo minsta. Langa o le mo so la na lo va. Fa file mu. E se taimi to sa ni me fa. Ona te manu no fo le tu ona no for to finga ia to finga so ia no for le tu e pe fa pena lo wa tu nai fo le so vai mo so le ano e tau no for le tu ole vanga la le te fia so o to ila le vala langa e monim fa mauni na tupu ola fa fesili la wa e monia o tau fo ito tele o lo sila mi ol ni te se me na so finga ngalo la wa o se te mi mo le na mato fa longo i se me o tu la mai fa pea o ke fa kure la fo e ke ese mrango fo sa tupu ona o tupu wa ninga e lo si la fia fa fon fitalai ma lau su enga ya o tu la fo no tu mau ma tu la fo fa vai ma ba ngo e ma fai nga fai de nga o le tu na ia to se si la lo e wa ngo lo wo matua lulu ina ai loto ma fo ka singi me o kupu fa pa tai asiata ia ono me tupu pe avo no vai atu e nga vo me tupu wala nga ila tilo ia te minei me tu la fono tu mau o le tele io me tupu fato a matalanti tilo po i se vai nga tu la fono tu mau va sanga vai nga ia ai ono me le foi fato a tupu mai talu lon sfu mar tu sanga talu na tato wa sau no se suia nga se fonga fitala I fa pe o le fa tu ina le vai nga na ia o te le fa tu langa le o man tali le fonga le fonga fitala sunga ya pali isa o langa nga sua fa e vai nga le sa tani manino pali tu langa na wa ai po fese tu la fono te ruanga ia ile mta e fa ia na ese le fo le fo ia ele me fain fa tino tulanga na ala uti de tiro ia wa ia uti tiro tulanga taimina ele me se va nga me fa ia ona fai le me fai va nga a to normal fo anga fo nan sa no pa ina ia o fai talia la le suile le ma le fa nga fon talai o le alu lo anga o fam sno te ia wi di po fe tonu lan tu la a o le la le tu ono le lo lo ngon ile se la ma le la fina ngalo il fa un ngalo fa tu fon talai pise fangare si me pia o so go sao si me sta pena te uma e che ka pena ko ke mi uma sa le foi lo un voi le ala o ka pena le ya voi le o lo winga na la ta wai e pia no vai e le si se va ia
eisi pilas le fale famsino te anga ina ia ilo vai ngai wifi a le parlemene la toia ale afoi o ye fai al famsino ngai al parlemene ai la se le finangalo pi le tau elo no finangalo alui avika la o il famsino ngai se ia la tu la se su e mal famsino ka fe tonu vai nga o le tu la fono tu maule na mafu ai no e sauno ma e tau fai fatu le rafu Ia vai nga umana e taunta pena vo ele tūlanga wa pena. Pe ona ufai atu asiat. Olo te leo se ngā ruenga le fo ele so vai vai inga e whapea whai ngā malo. Toi teu te leo nisi tato tūla fon tu mau. Ia o te le whapea atu e le se tu wha mau. E le se ato ia umaro o vai vai. Ar te leo na isi tūla fon tu mau vo lele e tusi pe e tusi tūla tu i. I le tuai ngā mau te leo whai atu la o te tua ia i la tau le ai. Ia pia o pore atunu o le taimalon taanga. Ali, lo molon fuata. Taimi mani me tupu ai le lo molon fuata. Tātou te wawai, o mea la o tupu. O lea la toi tilo ai. Pe ia se tūla whono tū maolo o iai sona amatanga. Ai leo iai sona whaiunga. E ono toi te wai la tūla whono tū ma. Pela o mea tupu le te lua sauno sao ai. Ona o mea watu tupu. Sa iai ai tātou. E so longa le lei al soi fuanga ma le parliament. Mali. Ia o mea watu tupu. Ia o ngā whono e toi te wai nisi vaenga o tūla whono whafo e mota. Malo whafte. E tū? O kuranga o kai kongol moka. Wa ke longa a kula e palmia ia. Kula i mai la whionga kai o malo. Palmia. A kula i mai ia kula epa ia. Kula i mai le. Kai uri kua ngai. A kula i mai la se kulanga ia i sao hapiko. La ko nga address ke address nga. Kai sap o kai kua kasi o. Malo haftai. Ia ili tau whamatala ina le tūlanga. La whianga fori sa whapito sa avea mtai tai o le sa mo poto. Ai pe tai o tau nunga le whainga pārota. Ia ele o ausia le toa valu e ono recognize ai fo ile pe alo ia o se parti fa faito no parliament. Ia olona winga. Ia ele mwhaina whale o mai lunga fo le se tai o le sa mo poto. Ia e whalangi ia o le suis fono matua o loto fanga. Ia a le ava fata ele tua le ava fata o tatou e fo le taimi tau te whafonga atu ia tasi ni tau tai ona mo pe ana vai e tau so no mo fo talai on fa file mo ma tau fai sa tu langa manu mo e tau te whafonga te whaalo ia tu mai lo fionga sa fa pito ia le suyo loto fanga se tūlanga whapena. Se o tātou ma o ta whono neo sa mo e whai lea wa whata ma ia silo ne tau siri while mu. A se uporo toi la ngona le vaenga la sa mo o poto. Ia o te lea iatu. O te lea iatu langa lea ma nino a tau unga whai ngā pana. Mea whole tau tanga e toi whaatūlanga ngā no fō suis whono tōna mauta. O le tūlanga na. Ana lua pāti alo ia. E nā alwha tūtū le tū sa mo o tasi ma le vaenga whai e pui ai a tau tangata. Ia ona ngai mau ku iskai mi le fa siri ngai ma mo tau pa fo mai ala ku wa pa tai mo avalo ole sila vaenga la fa sila tu pe ona sa ngi ngai ile fa lo ma fa fonga la tu lo fionga fo telai lena mai le fina ngalo le fionga fo sa fa pito fa lawi loa fa sorry fa lawi tele e fa pe mai ole ala lango ia le afoi le sap e sa mo poto ile fa mo le HRPP le na o nei ave ia le mana tu le la to wa tangi fo ile ave fa sanga nga i tete fono le fia i tete fono ie le filinga le fango o te yala na sa no la fiona le ile sa fa pito mo fa pesa sa no ia okay lo le la ngolongo ile sa mo poto o binga la to lia no le na vai le no la sa no o le wa ia acknowledging le sa mo poto e o ala e ni afia nga fa pena i va inga fa palmini e lo fionga fo fitalai knowing o lea sa fa ile o alo ia se pati ai ono o lea i tua mai ma fa fo mai o le mota le na sa no ai fa lo tele fa pe mai e au te lo fo yor sa mo poto le la lango nga i le tangi lea po le sule o le la va nga lo tita ua e afia ni va nga fa mo mori ia ono o tua mai mota
Okay. Tua mo mota wai o la e avel tau langinga fo lele ia malona fo i nau ta inga le fionga le safa pitole sa taita. Ia fa ola pele ngol pati e lona le fina ngalo. A tonu la le mota e fa sa o fon trai vai ngana. Okay. A fa pe ma ua e o mai le no for tau singa no for o tau langi fe mai ese tau langinga na ia e fa tua mai ile a unei tulanga lea ele mfainto e fa lolongia lea fa langinga i tonu le mota fo le sa mo pot o la wa o fia mala to ia sui tuto tasi tono mota wala ngang fa lo so mfayala yona manatu malangona i fafu to mai ia tonu ai le mafaina mana ia wa fa manino ole si fisili o te fia vitua fa maru fo ke ro fesi o wa kele Alanga e sea e fai mai mingi sky ko mo. A ola o fionga e sea mo. Ia ole vo auto e melia tu isambo. Vai le ava mai telo la fionga minister ya fata. Wana tu e umolole se solta fata nonga ma fata Ryan. Ala o to e fisote mai wa se e ko va. Ano to e mai ya le ata bo mai. Manu no to se o mata tu se e to va ma le fionga fo tele. Tu watu ya u vai so fo. Ya ele faina fa tayo le la lango mai fo. Ono ore to amba wa se va no ma le fionga fo tele. O te fisilia tua. Ya ele na malaina a fai fo i mate fa tu sa tau sanga mal pa inga utona ya tu. O ile le manu mai ile te le fa fisili mal fa lu fisasi fo yo ma fo ngola tu no. O le tele ha fa unga fa ya tu le mota pe la ko fa sa o mai ele fa singonga. A le vale le foi na espeo na sa noa. O le ta fa tolu le fe fa tau ngai. Ia e fea ai le fe so po o e mafai ala na te o mai le fa pe o fa mani no ngalo tele o fe tonu e pala ye va nga le ai e tala fea o fo i le vano no fo power nei ia ba sure fo o parliament or supremacy le na ta ona pe e fa ya tua ia male matongi tato ve ye upu fa ya ku kongi mai ku e fa msingonga tau mo fa ya tu fa sa mai e fa msingonga em fa na tau so no va nga le i le vale ja haftai asiat ia faisi e faisi male alor siria o te fai te le tulanga le pe ona ro fa fonga mai fo ele tasilea tu mau ngol fai nga malo fa democracy le famsnonga ma le tu vai famsnonga i tu tau famsnonga o parliament fo fong talai mar tau si on mo fono mar parliament o le tunu ia fa pe fo da fionga le di parliament ma la na foi pulenga ole ma lo executive ma cabinet tu langa le o lo fa feeling yo le va nga le e pe ole te fa feeling ya se va nga fo le se fa fina un tono del parliament ya pe fa o il fams non por sa lo va feeling ia la ona o tu la fono tu ma wa ya pe ono fa ya tu fo le malonga malo sianga e le fa pe nga vale nga yo fams non fa unga parlemene ala to de fau tu la fono pasi tu la fono a tu la fono ia tu la fono sa la liu ia ile fionga le ri parlemia mana minsta ia mamtanga ruanga o tu la fono e mai ia o pasi ala tu la fono na velo le anga o le official famsnonga mal famsnonga fo ile le la to te interpreting le sa o tu la fono fa winga tu la fono fa nga ia famsnonga tu la pe ona o fa ia tu o lo marto te wina tu la fono tu mauron fa mano sia male ma losi ia ma o mato sa uni fo ia i tu langa ia mai ma we pen fa pe o mo le mata usa ngal pa inga lente nei se manu o mai ni tai mi sa uni palota pe ana fa pe o mo le mata usa ngal fa nga ia tu la fono tu mau nei huiole le lave mau le va no lu ma le lave alo tato al fa sili mal ano li fa sili asiat afa pe ye ni vai nga fa pena o le famis no nga la vala to ye ave ye se mafu anga ona o me tupu e ye il fa unga sa fa ye si fong vitalai tu atu na mafu ai ona fa tu muni si fa pure man mot wa ave fo nga ma court president so to nga me fa pena tupu pan bene male famis no ona la oni tu langa fo lele ele o le
pe o le tele ona whamatala mai e la fortula fona tu mauro la sootanga. Le sootanga, e interact, ai mai le whamsnoga. Ona avelo le whamsnoga, e voi la whai ungo mai whamsnoga ma whape mai. E taunto istu la fona tu mau, e tu tonu se ato fulele. Ina ia ma whai e ona. Whamausalili mele. Wa iai whai unga whape na le whamsnoga wa mai. Ina ia tau ma whai e toi tu ula se tu la fono. Pe tu tono ato o ani me tu to e wa mai fa forta un ale tono ato e tali ele me e le o foi o ngala ia fo ngala un tono la wifi un o tu tiro foi el fam stanga fa pe no fa ia o le tulanga na le o ia a le mafu anga fo le na e lai pe una felauto i tele le fina ngalo fo le o le so ani mai fo la na lo fisa fam stanga pe no fa ia ele nga vale la utala no ile la fo ya tumba la o fai fo la to o la fo fi so songi mai le mele le pi fa le ato to le dei o ina la a mai le pale mene martitilo iai al capineta pulenga fa tonu male fo ftalai ma et taulan to te ro anga le po la le me a mai fa fo ai to te se upo su ia le marosio a to tupu mai ala o man set up le va anga le e tari foi ta wala to no pale mene va anga le ina ia tu uiti ai le ne ia me o le fai ma o le famsno e fōringa mai ai fo le ele o atole tu la fon tu ma ni si vai nga fo ile ela le fa tele la wale to te lo ya ja this is very good enough explain matali ai lo la fsiri langa e sila fo ile o fo tele ya walanga e fa lele tu lo fa lele fulu mai o do ai mai taula tu no e a tato tu fo le temio tu la me fo ile sunga tu le per foi il pale mia sama ma fa na sa no nga ile power ia ka ko vere o pusiri ese o pale mengi pe fo ile fawino tu la fono tu o ila le no le ala ina ave ma fo ngor to tele lo fo ngor okay la ele ai la ngi se ko fa sa o pale mengi o mea e fai il pale mengi that's e sao ako kusa i mafau faunga na o tangata pita o le pa ingale na tula i mai te atu nei le pi e tele na fai wa uma e pe e fia ngi fai unga wa mai ngi par mengi o swa i mai le va yaso wa ese mai na peile ua taule pua malafu wa tawa ilo ia wa feva ia ilo ma fina ngalo tangata e le to na mane la ina le alu fo fa se ia nga i fonga fa msinonga la to e va mai se la ngai pule al pan menga ko ke fa hali foto wa ma la no mana to e au mai le to fa se tau fa man ino ai ma fa idi ai leina ma vai leino ale la fa tai o le wa man ino ia tu la ata to ia tu ranga le asia te pe o tawa e fo i isu sal pan mene ala to ia mala to fo i tu la fono fai fona va tu fam snonga fa met fam snonga e o pulana al pan mene ko vi o tali al tonta o por pan mene ko fo i pan mene e fo la e pero fo e fuala fo le fuala le tali te a fo le tu la fono na mal va ngana o lo ye foi va ngai o va nga uma foi o tau e va tu ma mai o le fai va tu fai mai fai fam snonga fa mai ko fo ia va nga le o lo ia i o va nga le ba fai tali a fo le fa pe o kel ngi o ma lo mai ai la ku fam snonga le ai o fai uma na fai o na o isu fa pa mene ma pa tu la fo no pa la wa ia fo la to ma lo si anga tu langa e pe o langa na e fuala i le ale ma le mata o pumalo na no liu mata e fa pena se tu langa le ia nei e tu winga ka oloa ko e fo e le winga ka oloa le o fai pule e ia fai pule le o fieri a ko yo o winga ka oloa fai pule le mamalu o fai pule mamalu le kumalo ma fa ma ingo o se swafo se fai pule in ko inga ma ku ya fa walanga le e mos a fa ka inga o winga ma ku ya ke ma fo yo fai pule e kwa fia se aisa o fa ka inga le fa ko se winga ma ku ya la vo fai pule a fia se fa so kanaka ele e ke fiule fai pule nga la nga mai o fa ko ele ma maru va ya kanaka o la vo fionga o le la lo vai nga le e se so kanga o e inga ia fa pe ko
se su an ka pule fa mol mole ke mga fa ma le ngol fa pule le ka o man mele e se so kanga oe ma leo ma ka pingeka ma fa msingonga inga ya ba fa se fo fanga mele nge fa ma so fa le e ka bale inga ko ngol palme nge pa ku ia fa ya pianga ia masalo le anga i marsau no anga li ata o me tupu le taimi nei sa mo ma la fa fonga mai e le se tala e vane ai walu ngala lo tatu o tunu fe le sa o nei me ai tau tala fo i mana tete ma le fai tete langa o mata upu va pe nei tulo wana ngana salo va ngale le sa no le tau o me o le tupu le taimi le tau tala fo i mana tete nei te wa fa ina se fina ngalo sesi au tulanga o me fa pia o la o fonga o malo pe ona ia ele nganga vale le tala no ali ata o tu solo fina ngalo langa mata upuonga onga fa peni ia o mata upo la o fonga o malo pe ono to sila fia o lo nga yo di tu la fono ile o leo la fo nga yo fa msino nga vanga ne pe ona o fa yatu o nga ruenga ia fong fitala ia fa tu langa o fa pia a se vai nga fa pe ma fa yo no fa pe atuanga I fo le pe o anga ile suyo lo sa no ia fa ma sa no tele o afianga ia o lo innocent level fa pule ia o lo innocent fa pule a le nga wenga la ale tu la fono ma le ma lo se tu la fono fa ia nga wenga ma lo se tu la fono ta ma fa ia na apart fa pule tu la nga le pe o mai mo tu ai fa ma ia mai fa msnonga ia ma se isi vai ngar tu la fono tu ma wo lo so e se mai la vai ngar ai pe ona fa ia eli oli o for fong te like to single parliament vai ngar fa pela ai o te fa tu ala va ia ila to lo fa ia pele mele o le fa nga o le media fa nga o le ai ta o tangata la ila lo fa vai o la ia ta o sa no fa puto ai fa putonga ai a sopo tua o lo se si vai ngar ti lo fong fitalai wa kaulanga se ka fili mai se si ve o te lo ole e ai umaya ta tu langa o ai nei fa tu pula ia la le vai ngar le mama tai tu se tu langa fo lele ia ona I lo le tau no sopo le fong fitalai fa nga le si vai ngar tu la fong to mau e to nga me fa pe a ta pu pe na sa no le ata ia e fa te lo tangata langa mta uponga onga ye mal alo la we lumal fams e wi ta tu te o ta o so fo fai pule ia langa me o le tu por termine ia se ata mal ia to o te ia fu fa te tenga ia tia ia warta o si o malu no fo a me sol parliament mal fa lo la vitai o la ofisiri le lavat e winga tu sa so tanga il vesidi le sa no le wa Italia ai le fatale no ngala tamai nei la vala ufio ngal fo tele bali fo wa fea ona bo mara tuina le anga o le sa wa afia o te mara tuina fo ona ufio nga sa e te fo no i komisi le so ngole o le meta upura sa ye meta upuna lia e tono pal mene le sa fatu le sa fa yeni la fo ngal sui fo ia sa fata o le to pale mai mara la fo nga I le wa avem par miel te mile nei ia ai le par miel na fo pa inga butuna ia tu le sa I fa pe yo ele te la fi mai tu por kala me ia o le ngala le o fa ya to ila utala ia na matua tatalo atu male ia ele to tau pa ina le so for sunga la le male to na tatalo ina ia au mai fa mo nga nei na tu la uma le na fa to mo ilo se komisio su e ma va fa pena mole muliane ua le whaataunuina le nā vaenga le se whaamaulianga. Ia, ele nā tia foi le teimi na tau whaatala no ina iau nei. Ina ua whea foi mai se fesili ma tūlanga whapenasa. Ai ua mafuanga o wakua ua lau no utara no le vaenga lea. Leanga o le no vai hatu whaatala no anga le na te anei. A lea le pule rimoni a ia whirunga o porkalame a le foi tamali ia kanata. O ia fautua ina pe fatonua I kanata. E aru e ave kusi le fale ngai le ka ofia le pale mia le tusi le pale mia mato. E ta ofia wona e watu Samoa le nga o la ye modi yang o le pale mia Samoa. O le winga la o fa fesilia duai ona o le tau fatatianga o upunge o ile ku o meia o ile ku o meia.
a ole wa mai maram na mo faina Oscar pe faina to play ya le ole ir kiripi le e se le foi le fiona fon jala pe na fanto le o se ali tu manino le nga ole pe wo ko fo ya wo fa pe wait a minute ole sa ku pu ya o le mele ai ye ni fa ma nyanga ale la wo makira mai i le la fi mai la limongi ale o fa so sa o mai ya e fa o so ya lo ave ole il tula ya sei play mai le vaenga le sei fa fonga le fa fonga le la meno so fina gar fa mo le mako breakfast kaya ko inga kingi kaya mako kala ngoya kusi e pulutu o kala manga yeso le na me fa ko fa ko sa ai pale mia ele ale pulutu fa fe kairo lo kokele fa lo kele kusi ya fai masanga fai kusi awa ku poko melengi ala lungol mengi de kikiro yo ngo faisi ke kele mengi but already ola waya kusi ko va como discuss ya lela la o fio no peno vet o una wo ke ile ko inga ya ile ya la fuono o fio mai peno vet and fai foi o wala na fai le tu ya sei ko fisile ko ilanga o le o pe fa pe mai tangata o ai la fa kanga o ile ro muto fa so ma le tala le fai e ma fai ngai fai se me so finga ya ole fa o titira ku kiri pire asia ta pe ole te o te le na o se va en al kiri pile tu mai lunga fo le e fai anga ile le fisile lo no winga le tau ma tor por calamel na sa no i pulo tu per fai sa wat io le fa so ai lunga ma setasio su il motofono ia ona o puio te fa longa tu fa pe o le fie le tusi ia a vora te le Europa la le ano di o le tusi ma le po se tusi o te ma fa pe o tusi na ver par mio New Zealand ia e tau fia ilo na lua tu Samoa awana io na lo ia par mia Samoa o se pale mia alo ia ona o lai pusa ilonga ma o lai ai ona morianga fatula fono okay le la tau ma wa to le la foringa la le tusi pulotu a le pe o le fa malo si au ia le sui o parlement o sa o le na tonu lava e fola express road se tau fa longa to e foi le ia o le o foringa mai o le tau ma wa tu ma lisi fa punga le fa pe a fai tele meni o le winga tonu ale o le te fautua i sui o le parlement le tūlanga nei o whao ngā pe o le media le tua nei whao ngā pe o le media a mai whao punga nei walanga ese le maa i lau ala titiro ese ale maa lorosi o mene o le si vaenga pe o le una ia le na whaia le tusi ia whai pea a o le whaia le saunonga o le sui o le parlement o le sui sfono o le parlement e ona toi fa pe mai foi le a fai tele melia o la ngana o la tusi ia ona o le sui o le parlement le tusi le tusi o piano fa o tele tiro le tusi o tele fai tau fo le tusi a o le nganga la vale o le te fautua tua i le parlement ma sui o le parlement to ina me fa pe nei e pei o fia pe i mata upo fa pe nei a mata upo ia fa pe nei ia ele a fa pe o ano liulo le tusi o le tau fai ave anga i le pale mio New Zealand ina ia tau fi ai lona nga ia ta upula tau le malo ta upu mo le government approach o la watu le i mta upu fa pe ale wata ngia i toa ngala fonga fa pe nei ma tulanga fa pe nei ia e pe o la ule so ni atu tulanga ai o le fa tau tiro le tusi ai o la ua fautuanga ia e sa le tau va pe se sui va pe o le mau te fono le atu nu ona tua ia se si tulang a fa pe ta langa pe ona fa o te le o tiro le tusi po a o le o ma wa tua le va nga nei o le fa file mu ino le atu nu so no mo ia ta tu ta o le atu nu ta tu ta o a fa yo tulanga le ia o le o tumtumunga malo o le o tusi tangata si seni Samoa a nga il pale mia New Zealand a o mea wa uman whawhia ngai wa whawhia ngai tumutumo maunga o lea tunu o New Zealand ma le pale mia o Samoa e lea tangi ai sei tūle leila o lea tilo wha pale mea ne tūle leila ai o lea ia o le whautuanga ia whaafonga whetalai a o lea fo te mau atu ma si usi o isi sau noanga a alu ai whai tele mea fōringa mai fōrelo
o tele o ma ele o mana o tape se afi po se mea fo le leo a la wa fautuanga il sui le usa fautuanga ia o le tau sia le mamalu le palmene ia o to o fangia sa ili le file mo le tunu o tatou o tai o le tunu e le longo mari fo le faupu me se faupu nga fo le mana ia fa wa per fe se sia le na tonu ia fa wa per fe se sia ia mamanatu a fa pe a te ua wa tula ai mai se vesi si tai fo le se fe lautoa o nga la me ngai fai ko ia nga la me ngai fai o ele se so songi mai mele la le fa winga a fautuanga ia o te fautuatu pe ana e sauno o fono le la so nei ia mati tatu tanu si le lo fore tu a o sa un voi pe au cam pe au langa a la le so sonia tu langa le pe ano fa ya o ia va inga uma ma ia va inga uma pe no fet sa le ngi media ia vai tai monila sa le ngi media la fa inga fo fitalai fa sa la nus pepa uma a nei vai tau wa tatu va ile o so fa ile o so wa ve fo i va inga ma le sila fia fa te konolosi ua fai ma apparatus fo lele po mea e o mai e kaunta isi tangata mai si vaenga whapea o le asui fo la se vaenga tu la fono tu mau vaenga la pe ono vai atu o lo ta pena fo si vaenga tu la fono tu e fa malo si ai me wa tu salta tu fa longo tangata le sa no mai le mina ma tono palmen le win paure ese o fa for palmen na tonu le la tu fa tu langa ma realign le tu la fono tu mau luas fur fai tu la fitu aso vai aso tol se la o so ina ia malo se tu la fonto mo fa tai lo fina kalo wala nga pe fa to ni usila ele se ngolo so nga ko ko mo so nga fa o te fai pule me skangi usila o ka ai fala kalu la ko la fonga fai fa ai o to pack fire tu nga i to ale pe fo ninga mai e tau ia ile e fa nga tele tu lo wa ele o sui mama uma o ni sila la tu te tafiri sau no ai na ia la to wa ai ata tau ia e so na fai la sau no nga i fa drug test o le wa la walunga mai le tūlanga wa te tauna fai ia o a fea e ono te tau wai ala fwaiso fina ngalo i le whainga o drug test a sui fai pule umora mot ia o te le tali e toa a fea ma ole me taun fai ia o le tūlanga funa ia pe o tau sila fo ia o fea koe fai a fea ia ngale fongo de hoisi fai pu wa e ti ar fongo ngale mo ole se kwa mo le ngaka e ai o tua taun fai ta ia la lava ma ta imor pan meni tūlanga umalava ia ai o le tūlanga peno vat ia e na no fa pe it's a must taun fai a le taimi la ma le aso ma le vanga na ia le uta to rone e fai inga ve al pan meni ino a se tūlanga o taun fai e tu pa inga nei ia ta o to mai lo fina ngalo la kilo ia pa inga ia ma me ngalo fa ko ia ole miskeli o ma le fo talai ma e ma porque mi nga nga fa drug test vai la o mai o ka ia fa solo mai ia tu e ke fo fikalai e ko kai ka ko kumalo la si la vesi ngi kumalo ia me sai me ki akni la se kuranga la fa kuskusa ka i kumalo le ka ko ia mai kumalo ye i lawa ai malau sila le le i me ku kuma faftaile ya to masaruf sil muri le pea o ma ala se o amata mea mai ai ilo o tau mawhai a fo i so sa iri so o vanori hen fori tumalo o lo tumalo ai ngat tai file mua me uma tai tumalo le atua ilo o tau mawhai sa iri so no fori tumalo ia ole o tau tino no fa file mua me uma si ata ma le atua lalma fuanga la tala no usavali mai a o ia malo ulangona i to tonu o le vaenga whao whai. Peo na uta ua nisa, masalo po au lona fito tangata. Mato mai ta pena le vaenga whao whai. Na u whaafile mo ele i ai ma seisi o lo uto malo i se suwafa, se tamari i po se whai launga. Na mato mai o lo ulangona whaafile mo le tu malo, walanga ta pena mai fo le telo te mawainga. A le ala ngona ma le musmusunga le anganga o le tue te o te sau te manusina tai alava le lava no usau
tau mawhai mai pāno te lua whelo so mai tasin whamanu iei o sa wai lo lea e foi wo o pāno tani il pai inga sfuru walu i le foi wo te whamanu ina o le anganga foi lele i atiau awane i sau se tau avelo uli mai lunga o se tūlanga foi lele o lona fina ngalo te aluat a walu i lo langona tapua i lo tu malo ono failo le o tatou ale musumsunga le anga ma wa uru foi fina ngalo lo tu malo la tala le fai siata taimine lo tu malo martai tu malo le tau fai me fia e o ar poro keti me umana sa ia fa fatia tama na ia fo inisi ngalo fo le ia ai o me fa pena o se me tawa mata ia ona fa fitauri a ona fa fitauri na ia e fai malu tau ia tau malanga i luma ya makanga polo kete o taimine o matuata o to le ia tau mo va a inga le tai le fanga so longa polo kete me uma ele o ia foi se afianga o li fai pule la to fatu ai ngataus o tausi le ia li fai pule i lalo tu la fono no e au sia e la to le rule making body na a ta oto mai lo i le tu malo male malo malana fa to fala inga male tai fo o le fa so la le ali mo de le watu ai le fa pe o tava vai se le fai pule committee o fono fa vai committee fa tua au fa nga luenga ton o lo ma to nga lu e fa tas su yo no su yo malo mo su te mai ta wa vo nga ya tang ye se tu malo ele e se tai fono le se le tu malo fa ma malama le ye tu langa na ya ma me uma ma fa ma yanga malo la so tali la ya te or tai tu malo right o to le tai tu malo onor tu langa fo le ampi o isi foi vaenga ma le si vaenga te fa manino al vaenga da ia ua ia ele ma fai ona o walu lungo le Facebook fo le fa di so langona poni me fa pa wala me te ia e ala ino walu Facebook sa fa si silanga avelo tu malo ni me ala ta fono tanga mani va al tali file muana yo ta ma fai fo e mini mais tangata fo le male mai nga o la to fo langona le tu sa mo so tangata so me uma le tu langa fo le lo o tai fono ia mai tu tino nga lulu el faso ina o tama ainga o tai tumbano e we ana te na tolu motu yo le angi kai a porima sa wangi mangongo fa ese na tu ro tanga tor matu tu malo wa pe a taula wala nga lu e yuta i fo lele i si ule opo ia pe o wafu ya matu tai ia era sei tu malo tala no ni wafu fo yo ni va aman va fa pe ia we ang fainga tan matu tu malo ia talia lupe mau le lua no foi ave anga le pane meni petalia ai fa o la ta o tole le ia ta umor sa ai na ta e file mu le ta po ia vai o la to su e ta to ina malo ia ora nga fa no ave tai malo o le fesiri mul sa ora ia la o afia to e te talai le tatou falforno o tau mo se aso ma se tai before i lo fionga al fon talai ia faftai mo le fisili mo ia le mo ia ia talo soifua ia e sopor soifua tatou atunu le fionga le tai on malo le lipane mia ana kapineta filifilia ia e fapia foi light tuon mo le fionga le tai le tuangai ia masui mamado le pane me lo ia le fofuanga o lo ia fofuanga nei ma tai malo ia wa nei ia me o mai fai ia pe fa si makanga il malo se le ni fatino me uma o le fofuanga fatino ia tu foi manga masani fa le anga no tu sai o talo no vanga fa pena la stores furu pe o to va fonga fo tal no mai ale parmia le fionga le parmia ia ona nga ia turole le aso mo o yuni pe aso por soifua yo nala talai la farfono fata si mar fale le talele sua al palmene le sa fa ngina lofta sanga o lo ia i foi la male fa paolonga le lumo le farfono le podium o le la fa nga tu ile tu le i se sa e uia tu i ta vale foi le asus fono ia ma trapa ile nga ia pe timu pela ia ai paolong ia le nga i tonu suifo le yo ia nga wenga yo le fa mo tara fa tasi te mi tasi le e fu stai mi to sa no ze tai malo e fa manino
taimur tatou sisingafu le tolu aso ia fai atu si te levo le ole ia ma se taimi vo te lo wo lu fo o masa mo i nei ma ia tu si o tatou toi va ai vo le asanga o tatou ma tu o tu to ta si le fai ngofi te lo fa fianga ma vai nga umana ia o so na o il fa mo ta lo so i fua so i fu o tatou atu no ia tau ma te vole lo pe ke ka ko fa kasi ia io ma tu a mauti noa ia o le au mauti noa sa un yang ele ava ai ngar kai pe ai la tala ten malai valele ele tau fa tele lo taimi fa maru no atu o se taimi umia le o le halwa se malolo ngal tatou por kala ona a mawaso mantou lo fionga ia pe o le tau tali o le timu i ele na mati ia no ngol fa metalanga ia o le fa fitai wa mawaso mantou lo me se foi o le tapau ato ia ile tau singa ia to o fale manono fa tele ai le vetu le no fai ule ia sau no nga mamboli foi lo faanga ia fa fitai le taimi ma tulanga o le fa vanga o le sa fio mai ona o fofuanga le foi fa le ainga ia me se foi o le tulanga fu mawa vanoa e vai ma fo mai ya malanga mai ya wale alo ile tole la au ono le talo atu ina ia fio mai o se famulianga fo ile tatou filo ia ile aso sana tuona ia tu nei ia wa mau lunga i fo ile matou fo ilo tu a mata le nei tau sanga i au kilani ia a ole suinga tofi mal fa ia nga tofi ia awale matou fo i fono fo tua ia au kilani au kilani o mau lunga ia ai ole lau nei la fo tu lo fio ngai fa sifo wale nei va ngole fiafi malanga fa lolo ia ele fata wa a la ngona male tangata vai ma moli atu ale nga fa fitai la to fa vai malaya siat o e fo tu mo ia e fa pe fo sunga ia le atawa ia pe no fatu ia ato nga io por to fa ori ma to lu tu na fali fa malo fa fitai sa mo lo fa fonga mai le nei vai nga le aso fa malo fo i tamali nei tu sa fo yo le ava no fa aulo le maua pe fo no fa yatu ia o fa nga ina lava pe au ngalu le Blueway TV ia por tauta ia tatou te fa so ai e tu sai fo il pensula i mulino lo manga lue ma le fionga i le sui fong talai le mtua uso le ia fa masanga ai lo se vai nga fa pe e fa ali ai so vai pe o te sai ai se tangata sa fa se tu ai nga de ai wa lo fo i ma tu fa so ma tamari nei ia ono o avano le au mo ia we fo ile avano wa si mai fo ma fa fo nei sia lai ti le va ia wa ma we fo ile avano tau mai fo ia o lo manuia ila o nei sa mo ma la fa fonga mai fa ma lu watu la se o po la vale po so po tu po so polang o po ai fai vai ana a mai mata iva mama tai ma tu i po no lo vai la va na fa mangalo se o nei o la fo se tau tu la to fa fonga mai mo si la tu le mo telefono sa mo e vai la va la ona ta tu fa mo le tua e ma wai le a to ma le a no mo dia tu fa malo i tupu matamali o lo to wa fio nei New Zealand nei ia wa vai lava le nei vai ngar kolope ia ma tunu to te au mawai ai le fa angaloina lo to ma tongi atu te ma ai nga Samoa ma lo fa tai lo su lava fa malama ia mo to nga ia tu si o tato wa tunu pele Samoa fa malo ta pua i lo tu malo nei vai ngar tau sanga foi ia tato talia le vai aso fo pe a filangalo le tua tato te sopo e lo to so i fo le ola pa ia to fali ma to lo to la fale ia lo ftalenga futi ma o pa o le mona vini mua ia ai mai se fo ia mo le o mai se le fale manono ia sa o mo to ainga sa u ia ftalenga sa o mato a ia e fa pe fo ile pa ia le afio anga ia polima ia o sori malo na mali to fo le fa un po oli tenga ati mo lautoro mo tapa au ia ai mai se o tato no mo fanua ia a fio foi le fio ngai le sori ia fa pe foi le loli ia sai pa ia le tele maana te mai ta ia mtu ia pe nga mali malu lo to fa ia mai se lautina laulele ia te o sa tu mo filofi ia pela e o ia se tala mfainto ese se yota pe fa o popo atu to pa ia mo to mama
ia e whaamulia i se whaamtalanga ia ai whaafitai le tapo inga au na ale atua whare pēteri tolo o le tātou i tū mālo a inga le tai o lo tau wasu ina ai le ipuwai o le ola whaamanuia le atua ia te utou au le te tofi o le atua o lo no ni manu o le tātou i tū mālo a inga le tai ai mai se o sa mo le langi tala mai fai te toa whaamanuianga i lo na nofo ali ia o tātou manuia whaatasi ai manuia foi la fionga i le lipānmia o lo whaatari mai whanua ma le kapineta ma le whai ngā mālo le au mamalo le mālo ma lau masiofo sa tolu se tolu ia o le sui o fono sui tofia ia e whapea fo i sa mo o mo o poto i nei New Zealand whamanu atu ia te utau tama matua ma tina matua lo maua o tau maua ina le whamanu ia ngau seni New Zealand le o tau anga i mai ai uina se le tau whamanu ia tele le atua ia utau watu fo le whamanu ia ngai tu malo ne lua le tu malo sa whatatasi lau tau filifili ngai le aso atai au whapea fo i le tu malo vaisi ngano lua whamanuia le atua o i lava la atula i mai ia fo i le vi inga i le atua ia whamanuia fo i le suafanei treinga le vai malai ia po o e fo i tu mua siata ia lau sunga le ataua ia e whainga langa o le sunga tutasi ia Samoa manuia fo i le nei vaenga fo i lo tau ngalu e ai le whale televise nei o le Blue Wave TV ia maua le malosi lau fonga le Porkalame ia la foi se seo nei ia tato feila tato tu malo nava ia so fa so tato 2 miliona ma le nga faftai vi ele ali ia vano mo so foi ia manuia faftai ma lo faftai talinga fia longo pe o tala ile bonga se la faile fa le nga fulu lo fionga il fofonga fetalai o le mota fono wao o fono feitula fono Samoa pa le bene foi ia a o sui mamalu ai ngai le tai a tu pa ia mamalu to mau o le favau se fa monia nganu por kalame nei fiafi ele lo mo fo a to fo e to yese si la lumana ia a ua ave o se fa manu yanga i lungo le nei fiafi ia ale ava no te le lava ia o le e ele tusi o le ngana sa mo le yo to si le na wa ma sia wa o nga sa mo ta o lupe foi va ese o le matou te fa to wina tusi le e ta o anga fa vai o Samoa mai a walu ta fa so no o mai lunga le tusile e fa la wilo ai a wa ta ao e to ya e ai ma fa ye fufu ngo se matu a lo mo lupe foi va ese ya te lo titi tele o ta so ta fo ya to no se la le foi mo i la to o le a ta wina e le stale le so ta ao peta o te lo se ava no le leilanga o tele na ta fa so ma ta tu fa so ya mionga ta o lor mo a tonula la vai o anga fa vai o Samoa na tu si ina ele fo mai o le anga nu foi ma fa to fa la inga ya o ia foi o le va tu tu Samoa i pule o ngai Samoa ko risio pesenga yo le te si la fi fo doctor na mulo ulu no ta bana okay ole na wa ni usila fa tanga mai ele ta malona mai le tu si le nei wa sa lonchi ne a wo manatu ole a fai me alo fai le tato por kalame male lo mo fo i le lupe foi va ese mo lo fionga a tonu e ia ni va nga fe so sonia inicio va nga fatu wai tu la fono tu mo mot ia e la fai o masu ma por kalame male ato ia e awatu e tu si le fai mo o so i Samoa ia e mana tu ai fo il fa tal noanga ne vanga le ai mo to e mai mo e limas fukala e te fa lo pa ulalo limas utala pe afa pe e te fio atu ile tasi valu o le aso tao se la vor full way mouth road ile ta o le ono ile afiafi ia wale tato wa inductions mo lupe foi vo ese mo ela ai afa pe te sau fa tau nei ofisa ia e fitus futala ia fa taile mas fa mtlaga ona yema fa tar no fa ai o le fiafi fa mru tele le tua au fa au pe ai fa va tele ia ale malanga la ufionga ma le fale tua manisio le ainga ia ile pui ngo au te tau le tua fofuanga o malava le ufafo ma le ufale ia tatu so te pea ia fa mru le tua le no fonga ne vanga le fiafi ala ma to balolonga a foi mai ia tatu wa fese siaki po ngi me ko pui manrewa me se fo tatu community watch tape na mai le fionga to ali o ka ko quero se ia farfiku o ko ke pole ta jor malolonga ora foi mai la ile
There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business or community project. Built to handle the sun, salt and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your number one choice. Te mulu wati lea ua to e 5 minuto talo I tula fitu. Ia, o tatou ona I le vusitatu pokalami tai au. Ia, no ia la le vuela tatou o te sia tu mal fitu. Ia, langa o stofia yo le tatou community watch. Bo mai el tatou whatatanoanga ia o malo. Tasia, ia, ona maua na ia vanua whapene. Ia, ai o stofila ia o tatou whatatanoanga. Ia si tatou wasia fuisia matou community a bisela foi manrewa. Mea fo ono tupa bise nei. Ia, talofa mwhawheloa I le fionga le totoli. Ia, po o le fio fo le tapu whanua. Ia, po le tapa au whanua. Ia, te vanga to wha te vanga. Ia, po o le fionga le totoli ia tofilau. Esta, te vanga. Ia, le o matou mafuta fo ilunga le tatou pokalame ne vanga na fiafi. Ia, marose fo manuia tofilau. Malo lava soifua, lo tofa asiata, fa pe foi, lo fionga le atawa, eo te whatalo whatfo ili malu pa ia o Samoa, ua mai mo mai ile porkalame le taiau, le nei aso, ia, malo soifua maua, malalangi mama, and welcome to Community Watch. Ia, whawtai o le fo maua lava noa e, wheloa ia toa ia lo fionto filau le Speaker of the House a Samoan Parliament. Ia le fionga fo ia au pa au. Ia o se ava no le leifo o tatou filo ia nei tatou tai me Samoa. Ia io era o po fo tatou wata. Ia tatou o loa ai vaenga o le tatou Community Watch. O ani me o lo tutupu a mata mai el tatou fa sol ne vanga la fiafi fa mole to fila. Yeah, well, thank you, Asiata and Leatawa. Well, an update from Parliament this week is about the Ministry of Pacific People. So this week, the Deputy Prime Minister and ACT Party leader, David Seymour, announced for the Ministry of Arts, Culture and Heritage to absorb the Ministry for Pacific Peoples. So last year, the Prime Minister and National Party leader Christopher Luxon said MPP will not merge in this term. So that's pretty interesting. But just to tell you a little bit about the Ministry of Pacific People. Now, the Ministry of Pacific Peoples is the Crown's principal advisor on policies and interventions aimed to improving outcomes for Pacific peoples in New Zealand. MPP works across government to coordinate and leverage investment in Pacific priorities to ensure it addresses need and delivers on outcome. So Dr. Shane Reti is the Minister of Pacific Peoples and Geraldine Clifford Lidstone is the current CEO. So the proposal by ACT Party is to cut the number of 30 of government departments from 41 to no more than 30 and limiting the numbers of ministers 20 from 28.
So ministers 20 from 20. So, well, that's all. What do you think about this? Asiata Leatawa? Interesting. La kong Ja, ile vaga ile mtak. First and foremost, la officially or lo te fayet. Ole ile Ministry of Pacific People. Ole ile te mina ile lo fenga malo. Wa lo te fa. Olo ki fa pe u tu lo la va to fi. Fa pe we lo ko ye se mkanga ro tangata la MPP. Fa pe una ve ese mai o winga wo fa toi. O ke lo la po ani me o ani la to me o fa ile dei tu lo wa fa fisili o ani wa ese mai nei a wa pe side kai mo le leipa e matua la wa lunga me fa mai ele MPP o ela to me o fa dei mi ma a wa fo ini va nga wa ave ese mai ele national wa ma fu ina le to la wa lunga le tau tu al MPP net. Well, it's interesting that David Seymour has, alluded to this. So it's not actually, that's their job, as I've mentioned and already outlined, is the principle to advise on policies and intervention aimed at improving outcomes from Pacific peoples in New Zealand. Organisation, but it's interesting how David Seymour is looking at actually putting this, the word he's used is absorb. It's like a sponge to water, absorb and suck up the water. So, but olisi foi o ke lole winga le upunea, absorb. It's maybe small entities, but like MPP, if that's how they're looking at MPP as a small entity, to alui lalo le whaamalu with the culture, the Ministry of Culture and Arts and Heritage. Ole me malia le atawa ma tofilau. It's funny now le fato ato surface mai lunga le ngo MPP itala no ngal palemia ma le act. Ina wala kan fenga paloka. Ka lokelo. Fato le lo winga na lo to be honest lava la utala lo te iatu. Fa pe wi wa tasi le tanga tai matua le fia ile matanga wenga le o kaka le to lo fenga malo o fo. Le lile tai le act David Seymour. David Seymour ya matua le manga o fai le na fai ala na sa unga le fitau i foi le. E fa pa se pomu I official makanga wenga le. Loro winga la o le ana te tau mawhaia tau kava ai ono ole ai ava vasamana ia manisia fo I ole national lai pi tau value winga lava ia tangata Pacific a ole mea moni lava ia a te tu I se sivanga pe ele manga o ko e fa ola mai le ko inga makanga wenga fa pene tu ti ele iso now Or langa, as I've already mentioned, so the proposal by the ACT Party is to cut the number of government departments from 41 no more than 30. So kwa kipia lalo mai le whakasi I le kolsfulu, and limiting the numbers of ministers to 20 from 28. So ole melele, mesili wele, they're not cutting. Well, they're not cutting out Ministry of MPP altogether. What they're saying is, he hasn't used the term or merge. He's used the word absorb. So very interesting how David Seymour's looking at this. But, this is the way we know that a lot of providers and organisation, government departments have actually feeling the struggle. But somehow the government has to look at different ways, I guess, to make up and to pay for the debt that this country has. Someone's got to pay the bills and look at different avenues. Yeah, but on a positive note, I'm glad they're not cutting MPP, not even talking about it, but absorbing that with other ministry departments. Oile CEO le ministry le kami wo Bukalos County. Yeah, o tabai Geraldine Clifford Lidstone. She's the current CEO. Ole mka ranga le active la ko kami ia foi mo Les McCarthy.
Le fita sosongi e fo nga lupo. Ia. Le saula ia sau ia na ia tama o le wanai. Le wanai le CEO before il tamaitaile. In fact, Geraldine sa CEO mai lava le taimi o le lipa, fasifonga mai au le lipa. Ia mawhaawau mai au le taimi. Ngā moronga mouro. Ia. Le fuka koe wha. A wailau te whai atua i le atua ma tofi lau. Lei nana whai atu. Ona sa tele hava noa mātou te tala noa va alua ai fo ilele ai me se fo tūlanga por kalame o le tūlanga le aonga le rupe fo i vau ese manisi. Ia makua maua kua le ko inga makanga noa whamene. Ale au te ata. Nana iloa e laksen masi moa o le ola talata mai le pālota. Toi amatalona toi lalanga mai ilunga nei vaenga ta ua ile matanga ruenga tu lo ila tau lo nga lulu. Ia ile matanga ruenga le ale Ministry of Pacific People. Yeah. Ai fafta yo le sa o sa longa to filau ele o tava vai ia yo karosia ia ongi me ongol pengo fa ko again no paroka le la sa. Pegi me foi kau fa sufi mai ka ko foi fa nga laksen lan to ia au te loe e silet no sila fia tele to filau va ngai. Ia ai lo fa ali ola se fina ngalo o va samana ia. E lo fa lo se fina ngalo va samana ia tu langa le to filau. Well, at this stage, nothing. Not that I know of with Winston Peters. I know that the New Zealand First have been busy with other projects out in the regions trying to get more work for people. So those are more important issues where we really need to empower our communities and our organised, out there. But also, yes, like you said, with the visa, with the free visa, he's supportive of that. So that's a great thing for us. So our second topic is the community update. So we've got some wonderful news. So the government of Samoa strengthens relationship in New Zealand with Office for Mafutanga Sofa Atasi Whaiwhiau Samoa and Whono Whauwhautua of Samoa Okilani. So thank you Radio Samoa for the wonderful picture that you have there. Okale makangofia. So this is wonderful how they've actually they've given an office. Le ofisa wa yaise ofisa mo le fongo whauwhautua whape fo i le mafutanga o whaiwhiau I le whale Samoa. That's wonderful. Le natonu, le atawa. Okay, no, le atawa ne sa iei inga o vai aku I aka le atawa la so mangaku. You were there at the blessing of the office. Ole makua manga ia rawa la wai. Yes. It's more pay for a triangle por ka whakolu. Wow. Konsula whaiwhiau. Fongfokua. Wa ko fola I ka fokolu le ka ro ka ko sa mo fo fa singonga male ma vange mar ka pinga ka ia ma or parming. Ai okay vai ku vonga ele fia fo au. Ia mi se fo ka ko foko. Wa le for ka mo le wa mo se me o ia I fa ila ko ngaruenga. Sa e amanga ia fo el maro usila. Le mai ki kilo la in office le mo kun office ya mi nga ye so ya mo fongole ho ka kuri solo ka ko Saturday. That's wonderful. So those elections actually took place on Saturday for the appointing of the officers that were elected, and obviously with the blessing that was held on Sunday. So that's really wonderful. And obviously those are the names of the successful appointees for the positions for the Fongo Whauwhautua o Samoa Okilangi, Taitai Fono Asiata Atina e Va'ai, Sui Taitai Fono Loli Mesepa Selau Channing, Whailau Tusi Asiata Whalemalu Pio Vauliko. Congratulations Asiata. Sui Whailau Tusi o Fuimono Rita o Callahan, and Te Utupe Tusani le Whaia au Tawhailangi Mikaio, and Sui Taitai, Sui Te Utupe o le Ataua Savea Al Harrington that everyone knows, and Whauwhautua. Oh, this is really good. Whauwhautua to them. Sua Tolu Ma Vane Misiluki, Sua
Whaumuina, Laufono Tuua, Alapati To'o, Manuo, Ngaloma, Luteru Vili, Mataia, Vena Suisala, and Fa'atamas, Honourable Afemata Balasalue, Fa'apo II, Afiona Fepuleai Semi, Fepuleai, Maleloia, Epenesa So'ula. So congratulations to everyone. Malo lava Asiata. Ia, alena, te mo le tātou community article o le news. Ia lena, o le tātou whanofofoutua lena, tātou ngā rurue whaatasi ai, mawhutanga so whaatasi a whaawhiangainga, ai mise for official kone sula. Ia, wai e tātou official. E la mela mo mia kako official, wai au ngā wharaka community watch, a o e whaafonga mai. O lai mo mia ngi ngai kesi. Ia male lau a fongo ngai mafukanga ngai whiwhiau. Te loa e sa maa wianga leila mai mo mai i o maua le ofisa. Ia aur whātotonga i non ofisa le atou. I o lau fono foi lele o no foa. E mana tua mai foi la. Mai la ni no foa wa le e whaafonga mai sa maa wianga le. E tau mo mia no foa foi e malo rosi leanga o e kau heavyweight ia le ka ko pai mga meu fo fa lu e ele mo mia tam le ele mo mia kama le ele mo mia kama fa lu le fai pa e tasier masina o inga upa ai kama foi nga e matua solid le lei ai ia na i tamala na ro mo mia afa pe foi la wa si le fia o e fai pisinisi se vai nga le te fia ma awai ma e anga le lei e foi tatou official fo tua ma le fatotonga ino tonu la vai le official mo maftanga fa fia ngai ia so kai mai la ia so te mel te ia ia ona ave foi le lo anga le lei ia o xisira e le so a vai fi au ka kalo fa maguia ku lo pisingis ia tuna le pena ia le na. Yeah, well, there we go. If you know of anyone, furnitures, chairs, anything, you can donate it for the new office. That would be much appreciated. And just give Asiata a call. We'll love it. Yeah, and lastly, we have the Miss Samoa New Zealand. Whoa. Tamaitai Paulina Tapuai Soti. She'll be attending the Monday event. To join all our mamas and papas, mātua. So we've got the Rewa Community Asunga 4 that starts at 10. And that's where all our leaders and also our matais are there to talk about some of the issues. We have our local board that were at 10. So it's really good to see what's happening, what the updates are, how we can improve some of our work in community and groups. Church groups, but followed by that is actually Whaliulela, and that's Rewa Seniors program called Whaliulela, and that is also at 12 o'clock at the same venue, 180 Weymouth Road, Manurewa Sports Centre, and that's where you'll be able to come. So Poiso Waka Male Miss Samoa with Paulina. Yes, and she's actually from the villages, as you can see there, from Sagone, Nofoali'i, Safatua Lefanga, Satapuala, Sapali, and Manurewa. So she's actually from our Pikungu'u Asiata. Aulele umaka ka mai Manurewa. Aulele so se mai Manurewa aulele to sisi mai Asiata mtofila. Feolono ile la mangele. Ile ato. Yeah. So come along, and it's a free lunch and followed by bingo or say line dancing, bele sweepy ko inga, but it'll be wonderful and an opportunity to meet our local board members, but also a special guest, Lela Lele or Paulina Soti. Soti. So, and also, just a reminder, there is something happening tomorrow evening. Lupe Fovau Ese have got their launch at the same venue, Manurewa Sports Centre, 180 Weymouth Road, and that starts at 6 p.m. Be there at 6, but it starts about 6:30, but we'd like you to come early because it will be a full house. So Asiata, I'm really excited, and I know it's going to be all your old students, but e ko so e ko amakale le class 101. Yeah, I'll be there. Yeah, le na ona I matou va inga na le sota yao.
a mata i le afiafi le tao le ono se lau valu sifulu Weymouth Road i Manurewa o le Sports Center le faleta alo na tu mai tono le paka a felo i tonu e paka ka paka ia na sua tula ia le pito i lunga i foi malelifi ta to fo ia fa le tonu a wa ma nga yo le flea o nga ma le lo mua tama se Manurewa e ia le lifi e te alo i lunga ma na tua la tu ele stala tau e tonu vasenga a mata por pikinas e a nga ia fa fa ngofi vasenga la nga le class captain ia to filau le Io repeat. Yes, repeat. Ia o ile fa sa moa ia o le fa tu langa ngol fa upu o le taunga ma le fa leonga ma nga uma la fa pena ia o le vasenga lona lua so le o taia o la fa manino mai vai nga ia o le si vasenga o le senga au manga ma wa luma a fia le leila usula konga a e fia le leila ka inga o le sua a fia le leila lau ngau ngor i konga mo o tauta mai tai ia a e fia le lei fo i isi tu langa uma a fa au manga tu fa le ava tau tu le ava fola le ava fa so le ava o vai nga uma la fa pena for sua ia for to nai ia o le tau fafo ia tu langa i tono mo te malawa fa au manga ia o le winga o langa upu o le fa maneno ino o langa upu ia o i foi le basics o no total tu langa o la unga ma vai nga fa pena o le senga na au manga ai o le senga no le tolu le senga fa matai ia o le senga lana ia mo so se matai lava kama ika ia li fo pe waleva nga makai ia o ai fa lu penga o ala nga o tasi nei vai nga nau ale tatu lo mua ia fa ia le nga upu mai mala malama ile wingo le nga ia ele to na malaina le tele o temi nei wa su upu to tele lungo o video YouTube Facebook ia ele fo sona le nga ia o ninga ele fo ile nga e to fa ia to wa ka uma mai ele ku ulo fa me kopia wa e ka ngo kopi mai me ais ai mala malama le lei ia la nga upu na tango lole o e mamanu le nga o le la unga mameia e ke mama ngua e te tango o e fa tu langa pe ia ma aole o le paso foi lele e te tango au maina so la ia mama manu ai ina ia tala fea unga maonga tasi ia vaenga o lo e tala noa male fa mo inge ke o mamangu ku nga iau mengi o le aso fanga a le wa la unga o le aso maliu ia vaenga o mana ia o ina i tatou vasenga ia tayaola e se lauta la le stala o le foi available lunga le Zoom America ma Australia yes e available e mafaina e le stala mai na we lunga tatou website ia marfa ngai no le voucher mo le fa manino nga e se lauta la alo watunu in your own currency Nice. so fa te inga tatou America e se lauta la foi America ia wala nga piano fa tu la utala fa ata ele ava tu tato le sona e va tu fa ata la ni usilo e va tu wale la walunga mana tu mai o nga ye i le lupe foi va ese o nga o malona e mau i e ru lo apalai lo ainga so o le practical e tau le mau i o fo i le fa i fa le o nga mo tu lo o fa nau le ai o i e o maloa ai fa i ar ko mariu ka e ke la unga i ar ko mariu nga so o le leile na ia me se fo o tamali o le auto va atu e fe so ani mata up ia o ila to o to fa ia me se fo le fa utanga ia le tato tinu aso la tai o tau le no ina le tato ia le pe ona sa no ia le fionga to ia to filau e fsiri le sa ia walanga le pikina za a fa pela sa fa ka kainga sa mga kulei oso nunga me fo le nunga ai amaka kun pikina e fa ni menga e ma fai mana tu o tai au le inductions le atoa o inai te alua tu ai pete sua tu ai mawhai lo hantu le tatou komiti po o fea tonu wana vasenga a o lea wai le form le na e te whaatu muina ma ta uai po le antonu le vaenga le te fia nau ia e maua ai e sau foi la e le tau fia foi la lou manao e te avelua vasenga e mawhai ana e whape onga o ore makai ia ai onga o le foi o ke kala vou o le melea la o waruia vasenga whamtai asiata ia e o te toi fia halu fo le wha au manga e mo mai
ia o lala ia hana ma to komiti o ingala ma wai le kari o rofa fika hu ai se lau ka la ai ngale se lau ka la le skala pe do fa yetu ele fa pe fo e tau wa to tele ta mali i o la to fo una la ia la to fo fa so a il ta to lo mo ele kele mawangi ya o nga matulanga fa pe nei tulanga fo ye se sia me te fe do ia o me fo ia o me ton wana na fai I fa la lave ia o me fita lo ro ia e a o fo I lau kala e fai kai me o lo ngofo ma tua ia matai e fai nei o tele matai e a o fo na ia lau tali ava ia masau fa matalanga e fai ia pe a tau te la wipu ina ia awaina ia latu e fai lo fia mali te sile mai nga tau le tau wa o isi pe o le fai la lu fa fia mali e manga o ia pu e mai ele ia sau runga social media kala mali e le sia nga o fia mali e ke de mar mala mai fa ka ua ai a fai mamalu o le amatanga foi le na o le amatanga na I loa I lo nu malo ai nga mama kaioli o e fa maongi mai ave mamadu ai aru mau me mali e ke rese me foi kasian mangaku nga o me mali ya me yela ya o le fa ta wana le to malo ta to lo mo la so ta ya o le tusina le sa o fa ya tuai na nga le o le sisi kopi e fa ta wai fo ila so ta mo wai fo mo ila to na limas fula mo ta to ya to le stala ta to wow so o to Australia America yes e available I le Zoom le tatou wa o ngam tulong fa pena ia to filau ni sio vai ngamanga ia dio rola kun misa mo ya ka ko so fu Ioi. Yeah, no, very excited to meet her next Monday, but also more excited for tomorrow. ia la filo ia fe tayau mala dia foi lo songa le tau ia ele fa mo bela so tayau o ia o te lo mo sisi le tau sisi vai ngate fia sa no ia ni mo ka ko lu fo le par ka au tayau le palo tau wo to fio lai fam singonga o fa masinonga e lau tayau o vai nga ia wonde e va ver ese markivi e ala usu fai mo so ka kalo o tayau e la waile unga lena to tolo mai ai le fionga tamai tai fam sino ya talasa ia le case foi le fionga pale mia mai la to to ono ia ta to te talo ua uma pe ia upo ka kalo ko inga ve ua uma nga ruenga kangaka ai ola ta to fa mo le nga ruenga mamana le tua ia ta to tapo ia faiva o amato foi por kalame ma mesa amato wa fasoa se nga nga avaku I au mai ai tatu tu fe to yele to fa le fionga fam sino tao fa ile mo tatu wala malo maruia le tapenatu le lawino fam sinonga ia o le fionga pa mia mai la to ono e o fiai pulai ia be se forte mai ta ia lise o le to fa ia lio ia be se fo samuelu mo sono fartua o le si fam sinonga le so tao fa la ia to ile tua fo nga uma manuia le fa mo lo fionga sui pa le mia lo fionga ono po to lupe po muluku e a me se fo ile o to tawa va mer fa msinonga tulanga fo nga malo fa alia le me to no le tua ona tato wa fe mai la ia fa si for palota la titi ya sa fata momua sanga yane ayo le tai ona fa manu yan tu le fionga fo telai ele to ifo sa matu tele to fe tu to e o tai ao avele o lau e kisi I le wa e si lo fia e inu mali ai mamanu ia to tu ma ia e besor vai nga fa up fai e to te si lo fia e fai ngo fia ai ona se e mai manu ia na wai na to fa ia fa si fo le si o to malo vai si ngano lua papa sa taua e be se fo o fanga sa manu ia le alo fai vai la so ta ia manu ia le to fai nga palota ia o fea ai uiai mata oto iai ia tato walu le na wa levan tato no wie ka fa uma ngei lave ali atu ia ai si tato sanga ia I luma ma halu lo ma fo lau tato wa ia au faia ma fu ile ma pona tia ia ono nei be fai mo il fa msingo nga matula fa pena ia ta ile mas fa mtala ka duel tapo inga samo tato filo ila so taya e fai le ototonga le ato wa
ole a faisina ta fa to la soteo maria mai e a wo inga po kala me mo kayo e mangevo ole a se yo mau mai e faisina ta to nga mo la soteo la faisina ta to tonga mai pi va ve na va tu ta to por kala ya na ni nai o to tonga ya a war fenga balo tamolo to si la fia ya la tam fai to ya le ma peno la soteo se su foi pe inisi mau ti to ruat ya ai mo le dai fia fi fa man via le tua ya ile fionga to ri to filau keep it up a o to pole to filau na soi foi ya ku nge io ai fa tai o le to te si le mai o le to mo fai fo no winga a to a le leila ko avenga o langa class captain le la ave ile to no winga la o ai o lupe foi vo ese uma kausanga o fa sa mo fa so la ko filau Tai. ya Faftai asiata. ya fila ila so tai asiata to filau e bese o se uso ya le atua ma to fa so ifua ko kasi o kiki a misi ke o maria maya Oscar se mai runga ta fa sala longa le a wa no fo fa mo Oscar to titia e tatu wolfal a sau fa mole fa fo ngale le mai se vature fa sisilanga le a tato uma fo yo asau please share tato fa sisilanga le au fo to te polen maftanga sau tu fonga uma ona auto ekipia le leile fa sala longa le ai to posta tu ilunga ai mo mia fa sisilanga ma futanga tama fa nau a sau ni usila nei o moe manu nei le tata ia ayala i fonga le fasa awa ua taunu le upu o au manu hau manu o mala ia a wa mala au mala no e fa bena le ma wolunga o lauta po inga Samoa a o tatou fenga yai ia manga luenga tiute fe au a matol nei tu sanga fa talo fa tuai i le suafa manu malo o lo tatou watua soifua o tatou aulia mai ai le nei tu sanga fa fitai ai le ava ba fa alo e fa sila tuai i le mafutanga tama fa nau a sau ni usila nei ole a faia la tatou forotanga mua le nei tau sanga i le aso to ana i nei luas furu ma le valu ia ole masinga o loke vai kungari Oscar ole so masinga fiku ko masinga i lua ia au te loa o lango le stone i nei i le tua tusi o le tasi i Bed Road i Otara mai le tu la lua tolu se fulu i le tau le ono i le afiafi fa mole mana o mia lo tatou awai uma mai mo le tatou mafutanga amata e fa taatiti ai porokalame mafuafuanga o le nei tausanga te talo atu lo tatou nuu ia pa ia ai ga masala fai tama fana uma a sawi o kile nei a fifio matala mai au tatou feilo ai mafuta awale ati na ina o le tatou mafutanga alofa mai le tua ia tatou aulia le aso momoli atuai lo o tou soifua ma somato ola ia fataunuuina ai la tatou faamolemole faafesoʻataʻi mai le numera o luatasi o valufa limaiva valu mo nisi faamatalaga faafetai o le laulau tatoatu iuta faamolemole ia o le faasisilaga lea e lua faasisilaga mai iuta ia ona o le fatoʻataunuu mai faasisilaga muamua o le faasisilaga mai Chiefs Council of Utah sa mo le au mamala o le atunuu o mai ona tofi i le afua mai le matafanua i saua seʻia paia le siʻu o le fanua i le alataua matou te lē tautala faatama i ou paia uluulu mamau ae taulava ina o matou saua le vā nei meane ia ua sulaʻesea puleono matu sulaʻesea ou sa ona ala ese lea ia o le auau i vesā tulona ia le fala le se a fiotama ma ainga ma la tama le usonga puleono betumua i tu au ma la tau ainga le taima le va fono ti fa tulou i le fio sua ma vai fonua fo mai tu langi tu au ma la tau sa ole ma le launiu le sailua e le fa angalo ina fo i pa ia o le motu sa a wale fio la au na motasi ali fatui to o le fale ula tama ma tele matua le tuu lau fai ngā luega tofi le tua iso o se whatafaitaulanga
ai le ava tele ma le whaaloalo e whaasira tuai le paia ma le mamalu o matai uma ia te outou o ainga ma tapa au whapea le mamalu o le nofo a whale upolu o lo afio ma papa au le stete o Utah o le au suia le fono alo tātou nuu o matai i le aso sumar whau mati lo afilu sumaloro le itu lai tolu le afiafianga il fitu o le address e whatau nuu inai le nei wha moe moe o le lua fitu lima west fitu valu south West Jordan a mai ona mori le balapo malo ia i fonga i le afiafi ona ta paipulea maalanga ava o le tātou lau fisilwhainga a fifio bai matala mai o au se o tātou mofono tala se o tātou soa le pule a wase manuia o lo tātou nuu e o lava i o tātou motu ino tātou motu mai ma le taula a o le anga moni e manu mamamai le tava i o na funu talo soifua i le lofa a ngare leo le tātou tapa ausili le langi o le a mori o atu lo o tau soifua ma so mātou wola i le aso watu whaina se nia nei fasi silanga le laulau a whono o whioga le Presteine whai malo matu mua vero va a lema ta fua sui Presteine leo ta mareta talo lua whailau tusi le ataua te o matavu i Danny au mua sui whailau tusi so senu u Josefa Roberts te utupe ngā lea i Doreen Maiava sui te utupe Lilo Maiava Ace Crichton te fono for sale i te toi sulu fio o mani i ngā tolo ai sui te fono pese tā se wamuli se welese ia o le isi tātou whaasirasilanga ma le tātou ainga fast ma tā whale Utah mo i la tau ele i awano atu i le tātou wha moe na wha taunuina i le Valentine lea na tufai ai ti wha mole wha tai suafa telefoni mano fuanga wa tā ui lalo e seki ai se taimi e te fio ne ai e pikilo ai di mo Salt Lake wha tai manu ale sa ngā lala na mulo ulu au Matangi Brown ia whaatama e na fofonga o komiti ma tā whale ia por sunga le kopo i le numero na valu o tasi valu o tolu iwa fitu o St. George whaamole whaafsotai tofa seutoa ropati tia ia o ia fo i o le purisili o le tātou whaleinga lau i loa le Island Grind Restaurant ia o ia o le representative o le tātou ma tā whale ainga i St. George telefoni le na whātolu lima tolu tasi tolu lua iwa valu ia pe whaafsotai il tofa le o nais Samoa tanu manuvao po te ropo tanu manuvao po tu manuvao ia ke wa mis type ia representative o le tātou ma tā whale a inga St. George i le numero o le whāturu lima lua tasi ono lua ono fitu ma le whaalolo lava sainia e le komiti ma malu o le tātou ma tā whale po le ainga fast Utah ia ma le tātou whaadinga muli Victorville o le tātou Tausala fundraising ia por fundraiser night Victorville ma tātou San Bernardino ia ma tātou uma ina West Valley ma inga umalina ia ina Rialto ia Merino Valley ia Manisi o Pitonu tātou whaatasi le whamoe o le mātou komiti tū lai mo Samoa ia i le Tausala fundraiser night le na lusu le matala lau ticket ia whatau se lau po so malo ainga tātou feilo ai ma se o tau tofo ai le barbecue ma le sosia Mr. Falai Mr. Falai is frying is getting falai over to America ia i California ina Victorville ia wala ni misi ya te auto ia fa moe le na mai tātou fia fatasi ia awa se tape nanga ia fa audioli ia mor sisi nga fu atalinga malo a Victorville ia uni le auto va uma tuede telo au kirkiti mai New Zealand Australia ile la tofu sisi nga fu a mesio Hawaii ia matotonu lavo America ia va ya sofola a sofitu fa tonu ina ile fa moe le na ia la lango ai le tatou fa moe o le committee ale tola i mo Samoa i Victorville Mako Wolfali.
fato fa mo sa o fo like o le fisi mo mo ide fato so i fua ma ya mo le fiafi